ya dani nyina nye na nso eden ya adaba kono bibi papa ba ko pe bi wodane mu na ya na eyehintasem esese wankasa na oyere ho se eda no ansa na no nsia bebo anopa na anwumre de ne besa abono you find something good in the day na fe wodi ahyew ho den na odi akọwanim enunti yenye ne sa na emwa yen yema Facebook arefo nyina akọ aba oba Facebook ayi Nhyira 104.5 YouTube ni Nhyira TV yema mu nyina makọ aba madaje mu data bundles no yine said ye musi eni ejijuma ne bomu no ye ni sopa class captains ahodro said ye munim dada no names of talkatives monye ni nyina ho adwuma na fe ye nyina ye nsomu a yesum mo my Ghana na fe yesum ye nyankopon fi samria because se awia no miensa ebebo na apemu ya question of the day no MCS aye krado dia yemfanto so yemfa a question of the day no ento so na yemhwe se enenso wo bi ebenya t-shirt no bi ana minim se wono mugusu ya wono mo entoso ye nti enche ye the question of the day no ebeto so na fe won so watimi ede wo hu ahyem feedback akra ye wo na ye de mamo ne se enrada Rita eba ye no wode abofra ketu obi kan na ho de ne ba fidie mu na twese akoda nti wonu woni kun obi ya madam bi kwawo na wono mo se ebeji 50,000 ne yetu mu 30,000 no abusuya na sa piefie ase na ne ho nkomo no ye de ne nyina ebebre emo enti kame ho na ye nyina ye ma ye be ma kofi ye bo akwaba ye misa ne nantese eja me mo ha na pom to say amina do me ho ye yo ewie dey na do na mo ewie de boko oba bia fanyansa kwa so abu mkwase a na ya metie mu da bia okay se ne me do wansa mo be ba dam okay na mde kan guma me do aboni bia ni yo boy nchire mu oba ben e de na ohia no oba no e frɛ na afia kwa atema okay oton pa no tia na meta kotobi tim kotobi na oton pa no no we e wo kokko bi wa nti no me kotobi de nyina ye didi ye honkom na daba ko me wodam si anu buru awo se bra asem atumi nya asem ketwa ade ba asem a wose wodi madam bi ka 20 million na madam ni sinsi nye no se wan fan sika amano a madam ne beba be gune ni ma sin ti ada se wo be no modra wu na se me men sika nwane na me hwe ne ma because madam mi sika ni mi nibi no wase sister be detail ni madam tela ka kire se wo sika ni bi ndi wo ma me bobosia to oba no wase wadi nkotodwa agu fom ohimansu a wo su enye su ketwa ensu nipa ya mmobo pa na mtem sika no ma na sika na nya me dia no wase obra nya hwe nya wo dia eda wo nya wo sika no me di wo sika be ma ampam di sika na ma no na wase pa na adwuma na nye nti no wo 3 million ni nyina ne die wo mu ya wo so ye 90 cedi wo konso a wo kota no so de kone ne ba no ye 10 cedi wo nkra me nu na me pache wo ma me misa we we chiransa na watu aso kama na okokoto pano no bie no oso okoto pano na mwadidi mu nkomo ben na woni ni di nkomo aye dia ne se eja ya kotona ho a miniyire na matona timitona manu ka se bra no adidi enye adwuma nti obeba ba no aduane no ni nyina aye didi nti wonu enamben adwene ene amane ne nsesa wani ko bia na eja ya dia ye nkwan nti se ni metimedi timidi kakra wie ne wode dia ka no wode akoma ne obenwa no wo fie ai na tapa na okotona no pa na awia na anwumre na mkotona no pa anopa ai nti anopa na okwa na na tena wadidi nkomo a ena me pese mu se de watwa asem nitia wo se woni yere nti no adidi da bi ukoto pa no no ankomo a woni ni di ne ye nkomo ban bi amini aba bi a wo so ko bisa na se wo kunu mani je wo sai na nkomo ni site nkomo a wo mu nyina ne se bibisa no se sister me eni yere ena wono sisi wono so ni kunu na mbisa na se na ma mo nka no kuro nti ma mi hu mi gina bransa na menu wasan wasi o da bi ni kuna wani ni ko ye koko wasa hweme mu da bi abe ma ne twesika ya wasi obi kunu be ma ne twesika ya wasi obi kunu ena ne papa sendi sika ma ne se ene ye obi wudi a wo mre kumase to oba ye ne papa na yi dan ba kwa ma na wadam nti wanu woni kunu na sisi saka no kure
emane nyansa kanokro bisa no be impressing busa no be impredu se sisa kanokro na wiase ade a mechire ni kwase abuo kanokro 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 ade a mechire ni kwase abuo we nyina fe ni adu 5 ai mi yeko kanokro mempesisie kanokro 5 no na we say mempesisie okay yeko kanokro mempesisie kanokro mempesisie kanokro mempesisie kanokro mempesisie kanokro mempesisie no asebra ni nsisiw minu abema ne emom de atie ni se what me de 20 million amamia ene me daase debi nkomo what's SPD abawani baby akanokro ne wo kanokro ya waka ne tane ye bra wo bisa ne se owo kunu no so ka so ni kunu iti edi be sei ansana aduane no ne bebam ansakra no beba ho so be fisika aduane no ne de na ewomu da bia ya woba enso na ye nyanfa odo ho asem bia entum nti obanu aduane no di bia no wode de aka kunu fie no ne medi eja me de me edwene me ti da ba ko pe no gbowura da mo ho no wode nkotodwegu fon se bra asetena anen so hwe atumini ti wa moame a madam no mini ni twa susu ene makodi ni sika madam no nso nye obeba be didi matamagumani ma ase aha nso ya abonten a obi anso di buo mame nti ko ba sa mi ntimi nton ade bia wo kwan no ho bi no am se anya hwe ni pe no mbugu ase de sika no mbugu ase anya hwe ne sister de tie ni sika no nya me media ayi obi dia no so bra wo de fama me ne duru tam se wo hia sika no a me du sika na ebe ma na wade na humo brosem to menu se pano no ankasa no emfaso obi anim nti se me kogwo so a me mfa menkeni emre no na wonton enka no pano no nti me fa menkeni boto mienu nti wo hwezi a obehwie ye no a eduru na nwumla na me koye na me madam ya to sei wo si ya to 4.5 enka se fesika no ma na wade ma me na me yi mu 50 cedi man se wonye nti ade chinye no eya mimi ni ho no ene oba ye be sam menke na kai ni nyina koye already nso baabi a me yi sika no de bo no bosia no wo hunu baabi a sika ne da nti mimi eba ne say no hunu baabi da be say obi aba wo de ma na nipa ba no bebu nkotodwe say bra onu aduane ma oda wo ncha ma de chen da bi obanu aduane na time ben ne ya no wo onu aduane ni wie ni edidi wie ya no ko be time ben ebe 1 to 2 mu awia nti edidi wie na wode di aka no wode konfie nti na emplane awale bia nim baby a maybe some say ye dey no wo hunu baby a wo sika no a wo se nya wo dia e yo bi dia e na wo bodi mu busia fi se ne ho akere no e ye dey no ofedi obehunu baby a sika ne da wo na wo dem ho obanu aduane keke a na wo kọ what matter na say Matias e ye dey no hunu wo se afedi obehunu baby a sika ne da nti e ye dey no hunu de tie ni bi yi sika ne bia ma no wo hunu baby a sika no Odan ultima echema ho na say flat. I single room. Okay. Nti me yis kan ma no na me yis kan no say wo ko nyen yase no. Mo hunu ye. Tu hunu ye no. E na me mini ho no o fa kire be fa kan. E de ko. Okay. Aha. To so e. Nti wo be fa kan ko ye no. Nka che sister. Sika ya wo be fa sika no. Eni kwa so wo be fa. E che sika no. Enya wo dia. Wa ba mama boa wo hunu sika ne tumi be na wo a obi sika da ho a utumi ko fa sika no afi de me ko kan maka wa sinu kura me ya wo de so ya bitu bo do ba no ebe bo mitiri entu wo de bo mitiri mu a nyame enu me mfa no ho nche no no ma sa konya abanya asem me tete mu da bia ba ba be dam okay nti de wa kan nyina abode tofa na me hade monto ai se na esi ankasa dia sie ni se wasisika no wontua wadanika madanika odisika na di be se edi be busumi miensani madanika dia koto no maame enimu wasakraka ke maame abeka so mfesika no maame waso mfa maame me dia koto no maame kura enimu e won tensere won so abeka so mfem sika maame waso mfesika no maame
say akoye to trust am sika no de man why na na o why na you dance ni na why na odi hu nkomo mpo kire ne say ye oba ye oton ti bread wo ba haba no aduane wo di so aba no say wo pebusia mama pege sika say di ama no wo bi nim sika no ho bibi ai why dano ya friend Adams to wo betam menke no aso akọ no e wo dem ho na akọ efiri menke ni simfie no wo betam eni sika no ko yi to ba ya menke no mu odu na wontimi nso ano bra Adams no na eso ano okay timba na mka kire Adams madam no be fa menke no won sim sika da ha enyam dia no wasa fa sika na ka ho ene wo se wo ko no ka kire ne se wo ba won kan kire me se ya me ntumi pu na so obi be ba be bokoro no ahye no inso mitina fie obi a me wi amade da wonso na me no tisa edan ni mu a wotimi wura dan ni one ne te dan ni mu ai aso so wonte ho me si wonte ho na emom no wotimi eba so obeye aduane na ene wo ka kire me se bra ebi a meba no minsu minimum number nti akurase awale te se ye de na ye de wo akurase no obu yi amanwa haban no wo de yagu ho wo pele se me ba me hu se baba me nti no ho na wo frɛ me se bra esira oto da bia meba no na wuni ha tomo adaro ma behwe me talk back na ma yen kasa meti nti no meba na wuni ha minsu no ma betena kire sa pesen kam ye aduane me ye di nti sa de tie dia me mfa safoa no ba ko emma no iti oba na wuni ho no mo a ade a odi eja wo ne se otete ahaban gu ho na kyesa kire se waba ho ti uba na banche mango ahaban gu ho pe na se oh no hu si wanu no won yusufu wanu yusufu na won so medium yusubi okay nti no se eto da bia no akwaje de papa na o ma ne baaye no number no phone no odi afrem nti wonya wiem sika ne bu mi kwase awie ye no afedie won fa mi bu biem ifie wo kra wensi ho biem anam krono a wabebo ni nti no wensi fie ho biem na me so me ko kanzo a emaka ekina na me de bemu akwa akodi fo na me se dabi anso me afidie me tia sisi akura no me anum no Nhyira fam na tembia me dem ti e hofo ni ti hofo no mu ti o ba cry mankra ni ne mum no wo mu ame no mutem antam ne de edi nka akra wo se ne de e bia emra wo bia mekwa akohwehwe na me de abedi sister okay oba no woni na dada pacho ai woni na dada ai woni na dada pacho ai bibi sa o se wo se ni pe ko si se wo se o ubi sa no na fe obenu aduane na no ko sika tie eno kura de wo kan ye ya tie ko kura no kura de kan enti da ye ni se oba no ka se bra papa wa ye me no me ne wo betena na emum no sika we ni de wo de bo me bosia enti no me ne wo tena me chop money de wo sole ya yim sika ma me enti ni nda na man 1.6 chop money no any we had there oh madam can you for say oba konkunu yam furo no kwa enti no adidi danso na ye nya adipirako no correct enti sabi ye nya ado mi ame ye opapa no na wo be ye mi say ya madam eye na mimi sa we yo ansa na sika na ekwa akodi ne ho no ansa na wo de busia ne be ma na woni ne da ansa de busia ne ma no dabi na wonyi ni se bi na no oba iso no beda nanka wo de ateka na dabi anya za na okan no wo se seze no busia ne de wabo wono mba ndi obetua ndi so ne mba twempena ne chop money de wo sori ya menyi na ade ma no ti de bia 1.6 madam anya tro na mi twa wo ye de adwuma mi ye koku adwuma girls boys na na ma bat no mpacho Samunim said, maybe was a say pa, Saya Janziz, your time pa, top money 1.6. Aja, we are there. It done. Take a BBC. You can't say any papa no cry. As a 160 Ghana. Aye. I can't 40 CDs, not 200. Aye. And son, I mean, I'm near mamma to a CDM one. Hey! That's a sack with the one word be an and so media woman bindi. Once is telling the beer to other Belanda Ukrada. And twice to the beer, one cry me so the bear 4 days depend a woman. 4 days in the old die, my day change. One now what that? Nana time and I'm so. Me say a we say ya, nay, we are the uncle. We are back, we are near our front, no upon the baby.
nti agya enipa nso hu yia me nso me nkwa na mtie nti me ye no oka me ho a manya yire enu ma wie ya me diti okay wadaromo mami mi sase oni ne da be mpredodo sen o should wo kaka wani a 4 times 4 days no wa mu no a ai tende de bia na mana de bia wo fa ba ko ai enye de bia sa ebi wo kura wo ba ebi na awotwe kura na onsi wo bi aha ntino wo mu ana wa afre me bra me be fia me aye bia ti de obebe ye aduane no ene yenya kakra tafre okay aha ntino sana ko na one ne da obo ho ban se wo ni ma ho bambo ai obo ho ban wo de ne bo ho ban amo ban bia more baby, madam. One see my beer, see baby, and you need them. Evangelist. I see you need them. I say, you need a year. Yeah, a quarter to say, I got mini a different phone. Opening me pacho. Says, Gana Wojeno. Dear, obey fire, no man can obey na Bosiano. Bosiano, I need you baby. I am no any sicana or ton yeno. And then I'm here. Ubu baby say, Oba de Anna young Fonica. Baconco young Fonica. And trust any century mine. And trust any say, where you will be this year. When you die, that's right. Then you know what did I what did you to seminar and also. I say in India, would in cash have been say India, Bosian, my veggie. Until Metro Sicama. Name when Planam no by Canadian. I believe I wouldn't see Cabin Mammy, wouldn't talk money. The patch of one and a lie. There be. And so I identify children. Dear fire, and say, we were one will be bunko to be. Tell someone to me. Others will be more drew. And I say, me men can win and I'm a shadow. Nanka say me mean to me crab if you mean to me. Emu memo and moon once say, for more drew, any pewa, then for so dear be any so. Emu scanny any, made the bema, name scanner, and Yamedia. Tabrena a pebia babies are quite a fast so I win and then die, you know. One would have them, and why are they? And was a blah. It's your papa, why am in one. Also, but that was it. Mean to me, and free what she and Quanibe may be Antona. Sabi Yard, or do we Yama Minister say, what do me? Intino Miss Rawada, and the Mentana, a man of far, Nintuma, and name me da say, name me BBR bear me feel. Ampa. After dear, will be we as a Canadian black when you will be what so first day, then I must see I son of me. You see, me were one who them. Work as a black. Papa, why am I to obey that was media may know better. Name Mukras, I walk or two one. Meeting me. That be quite fast, so I'm a compamuno, a conampesimon. A quiet fast or compamuan and say, maybe home in round. To Rahono, what there's some 2 men, Miss one in better. That's right. Into an better, and a man's amp a magron, a bass. Into my year, one free nip him. And we'll run with a bra. My Timmy was a 7 no better. Evangelist, okay. As someone walking, as some way, who dear one cassa, but they are waiting for a dream. Oh, damn one, and no Bob and 1 ready animal. Obey that, no, so bra. Me and my back. Aye. And see, Barney sign and none send them. Would you know status or run and 1 hour can be any tuning trim so? A be a what bow Barney saying, is that all crank a bell once? None and your baby obey saying. We see me be sad. And what I saw by a member be baby and answer grab and papa was home pen. One day was soon people be. Name papa, me dear yen in Tino. There may be answering a bema. She was saying, one in better. Inti se me kura me ko ba bia me kuku ni wono obetimi ni makọ no akwa akọpo an adam ho na kirifo asem pakọ no inti ho no e na eja o wa sebra me no betra dia ye nche wodo odo asha se ne de he odo asha se ne se ye beda mpem na ye susun konkuren sane no nti wono kan no wo de wan ka hwe wo kasa wie na na so aro ho de ne o awrade me da wase se wo be ya ba nipa de madam wo kan okura eye me ade am kire ne tro
nti wo cancer na mka say se wo se no be ko mekura ho na wo be kwa akobua me dia nipa bi epemwa emo nti na menya wo nipa wo nti na me boa wo nti se wo si wo ne mbetra na wo be boa me dia me so Matias ye chama wutirim se bia se de sika na di kan akọ na wono ade ne pema ba wa be woro ne ho awia kete so se ye wia wa be woro ne ho awia kete sa no sika na se ama watirim amwadwemu sa dabi okay oba be ne wo kan sem bi se oba no e ba sa na oba ne kan sa no o kan no woni trim se ewrade me da wase ampa we say oba no ba ye no woro ne ho no se wo kan no trim se ewrade me da wase ampa se me kan se oba no ba ye se ewrade me da wase se oba na ba na wa woro ne ho amene na ebeda wo se wo kan no trim sa de ndie man kan kan se ya ani mu panche me wono de man kan sa o de urade asese oba na ba na obehye osika eno nso wan dwene ho sa Dabi into you rest your case I rest my case into ohine tie me ba twen me ba big mama o de bremu kakra na asem no ano de ofa mpacho ye froze ofie mo kofie ba wo ya kan ni acho oba ne ba na wo se wadwene ye fast se sika ni no ba o be hye no what you say oba no no ade ne ho ma wo no na wo se wadwene ye fast se saa 2000 na wo de man no ahye wo ha ankan sa wanka but na wo se wo ye fast na wo se saa 2000 ade bon bosian se ye me ena me de me ho ma wo me de wo ka na me de me ho ma wa me ntua nti hona na wo se wo wadwene ye fast na wo mawie aga mitimi bisa wasabi wo didi ha ba so am didi ha sa shepa utwabi de biem na wo ye ka ho nim bibia ye eno nko a okay ya ba ko ba na nchen producer wadaroma yempusu oba no ahoma no na yenhwe se ebenya oba no se watimi pa di enkotodwe akọ bema iho akosu ama na page sika 2000 ama na wo hunu ba be sika ne da na wate no akwasa ba be wura ba be sika nda na be yibi enya no nko obo wakohoma 1.6 de bia na 4 pe eno tifri mu usi wuntu 2000 bia e pese tifri oba no ankasa ano to oba ne nkraka bibi kire Fatima Srawada papa na me yewo e ma mi nsu mi yam teze me da me na ti me srawa ba bi esika no wo be fa ma de mam bia fam sika bre nam te ha ji sika ja so wo ka bo mo asai na woje teze na me je 57 million 57 breaking it down na me hwe breaking it down Edin Karo Wabaji 2000. Okay. Abusia for Facebook. Madam my YouTube mon check my evangelist. Bo bone ye say ebesi 57 na 2000. Ena misika no na ye 30 million okofa ye. Nti na 50 na na da ho. Na wuti 2 man. Ena wo de 3000 no sie ye. Ena o sa kofa 3 ne kan ho. Nessa wedi ka je 2000 to train ko kan wa 5000 Enam sa ko fa menke bre menke no fa sen me fa menke no nam se woton boto bia sa bre o be ma 8 million into woton boto ba ko ani sini dina anu so akoye ana na mo pesa mo se ande man na mo wo hobi na mo ni ho ono anu wa se ande no wo de 1000 to kwa kan wa 57 na twam wo de check ni enko nti boto no ba ko ne fa manken boto ba ko ne fa ene oton yi wa fa sika na ma dabi edi ebiem enu anu nti ko wi ase no amedan na 62 ni wo de mu 5 million ama nti aka 57 ya wono kura ni se bosia no abo nti no watue mu bia ma me na de aka no a wo de be ma me no ena akofa de aba onu kura ni se wo be gisika na nye enentina yemine ne da so wo magisika no okay nti wonu kura ka se brasika ne de wo de be ma me timinyimu 5000
500 the 500 no one for balance na kan mamia wachi say koko mle no this kan mama won so team blood na oton unti koko bia wo yo ada unim nyum weto me no for dada me unim to yento me do for jama gre wa jeje mia koko me to be come me do for dada me o me do for jama gre wa jeje mia koko me ehwana unim to ehwana unim to o kakana ene obey o pese o chese wa dada me pa dada me man me da me na akoma ye me ya se papa na ye na se boni na ye se obey kura ma kura ye papa ko papa ye nya adam ni pe su nkoto jogu fo onye ma pese nka bisa ne se ese no moja ya na mada me akire kura me ko frɛ na wa se ai me pese amanfo be hunu se mpena no ana oh madam ke papa kira se da ne boni hu ntimi kwa wo pese obi ehunu se obran no se madam me mama ka se me pewu onye hwe se broken heart na achew dia bi madam broken heart ne de enche me semsika ensaka mesika wo obura enkuko obedi bidi se bebiri ne mu makoko wodi wobura wi woni so wantu nkosi bia ama ye buru hunu no wodi ko sana ko ba eno na broken heart no eno no ene sa ande ne ache me kase pa ande de me da me na ni pa de no kura da kwa no aka no sa kura ka so mpese obi abehu se woni wo ho timi ka sa asem no wotimi kan oh madam de ni pan kan ye me kan tu ni ko na se u bantempa me kwa me betu wo mana enne me ye me ntimi na papa na ya na se boni na ye twan konto mu afa mpo se producer be fa be jafo nya ko gu gate ye chima me ye pon wa na de o maba da fufu anyankopon na dominanti wo hu ye mobo wa ma ye nkwa na moja da so edi ye mafurusane ase dan ye de be ma no fi se ayo bi afo wasan aye bibiem enedai nsoso juma dia wasugu so awutie na wie aye obrajumadi enenso yasan aba so hwe wo bre no a sima enwotwe abapa awia donko eho na ene asem kakra bi ena mede mawo na wodi ahye okutukuo mu na wodi amnante na asam no eyempanyini nsem esan so so wanyankopon truosem mu na na yebna denti mede mawo shana soma me se kita nsabo so me ne de to so dunum wa fimpim yenu ne adununum ene day na so mede mawo ne say do unto others what you want others to do unto you. Do unto others what you want others to do unto you. Matthew chapter 7, the verse number 12. Now, but Luke chapter 6, the verse number 31 and so ewoho de awopa sa foforo enye mawo no bo modern se wo betimi aye saa de no bi de amawo anasa de ye de ya wanya wo de no emfa nye wunia adwuma na awuwo mo no wuhie no biara ebegu enwu wo mfa ho obi na de soto obi ahye wo nsa wote ano saa wo ye obi de yi a ena nyankopon so bo ama wo so de aye yie sebi wafo obi aba ya akoda wuhia mwa wo meboa wo enu ti wo de ne ya akwa ana obi baba ma wa wo no atete no ma na dum panyin fie so wa no wo ye no basabasa na sanso na wo ye oba no ana do unto others what you want others to do unto you kaka me de ma ene na wo de abo kotokrom na wo de anante enno no midin ede Ohemaa Benewaa ye dem live on Facebook page members me mamu nyina makwa ba oba Facebook and obo Nhyira 104.5 YouTube no eye Nhyira TV na wasisom wo honom class captains ahodo names of talkatives ni ana ma ye ho adwuma na register no so mahwem se page members ni nyina eba school ana ye feedback akra ye wo ai sese ye de mamu enie ayefu se na ya enrada wo ba ha na odi Malik ayemi ya ebe fidua mu ha enra ye pon ya na Malik frɛ ne se wo fra ne se wo frɛ wo yade yie pa tutu make up ya double live on Facebook Nhyira 104.5 but modern na be your participant of this question of the day story no ebe kaka no baba na blender o baba na rice cooker o baba na bibi fufuro enti wunim na ewu benya eti bo modern na fa ho hyemu bi na obra ye buase
ye ne mu nyina beto kese apart from t-shirts na chede pi we chire eno nti se wotwa ye de bema alright ansi a yenko ye di nkomo na ene yankoma yedi no yankomo no mienu na yedi Cecilia Saria enu a wo ba fidua mu asei na wo betina ha na wo ka ne masem se mfiedu miensam na wo fa anyinsen wo kyerɛkyerɛ na semu no sisi aba Yakopon cha de bema no oba na bema no ababa ni nkyeremu ode ama no nkyeremu no mu odu ehintasem bi ewo nkyeremu ni mu ya na da ya ka se ye nhye suhyefa emua asem no ye ntie faako ne ye mfa mua bema ne wo fidua mu ha ye betie na no asem kakra ne nkyeremu maame eka kyerɛ no se nisha ento wonko se be fa se ina ode ma meti so Bonetofa ha me oksan ka tintintia eno a wo ka wasem nyina nti na de se me ko man ka sense sa ma no se nyambo akina oba but bia wo ka duru ye no hwa na mpesa wo ka duru fi se no me bisa se ne kura ne sen ma wo ne tofa se wo ma ananye sa nti wo de kire mu na yenko ana o fa me no ba wanya edobia anfa ma me Oye se wo so odome so no oboa mama wotumi bu mi pa tietia me asa mi nyinse nyina ni nyina echi no mangasa na saram da so te no ho okoba bia me meti a dise bia na danfo na woka ana meti onkla okoba bia wonka nkyere me so be ma ya wote wei mama woni bedi nkomo minim sana friend be ma ya oti woni di sen pa kojo na anu asa oba ugbo ni din ade ne hu no ye be ma oti we nti ya gbo ni din me da si ana metuo enene tuo tie tuo no mo a ye wo de odi nkan no ana me ka kire wo se sata mo no na me yale na me timi ni di wa na wotimi fa fo fla me ma me ka kire me se me timi ni di meme no de na me ni na matomo de na che ana o me maame ya se wonim enu ababi a wo bo asem no tofa beduru ye no ho na me pesa wo bai na me wonsem bi a metimi abisa wo mabisa wo na fe me nko be ma na so baby a wo kan beduru ye ne baby enu a ye de asem no kunkon ye ho na pesa nka wo mo no tse de wa mo ato ahye wo nsam na wo pem ho na fe metimi ne kasa entina se wono muso na meken baby a wo kan beduru se woni na wo nan ena nkoda no wo frɛ no se ho na mpesa wo di besi fisa sa story ya wo bo 13 years ne de wa bo ho ni nyina eti minyi ni nyina efide na menka brad nkoda ne de no so de ya wo ja nkoda ne ho no de ya mi ja nkoda ne ho ne se ni nyina ya wa wo de me fa mu eboro Nhyira Satama ye chi no no twenua e ma asem onfa nye hwe okofa oba se me sere oba se oba no me mumu no me mama busuafo so mo mpene ma ewo no wanye me ho ade enti oba no kan ni nyina kire me se me kunu ne ka kire no na me sa mate eti wo ka wiye no ana wo me ka kire wo ka kire me se agimifu mi yenu mempe omu bia emu kwa no de me no me lie ato me fle na me nya me fle no ba busy anu me bisa wasem bi se ukuni woni ne tena ye no wafa na chida o ka say ma fa na chida wafa na chida pacho debi wafa na chida pacho debi okay me say bisa we no ka bibi se enkoda no san atete ne ade bi nti ena ma wugya enkoda no wokoye wugina de wugina asasa na tie me pachai say atete ne ma wo friend so me fa enkoda no me pachai nti wutwa ma be mai bai me pachao me mom de nyagopo anti na nu me ka kire wo no say nu adade no me ka kire say enkoda no me fa wo na me mabele no ese yodi ni tumu no na kuna na yale me ana na me hwe nkula no ese se me nim se me nyumi no na wo nkula obi a nkula ne bi na me ana na me hwe no ana
na ye wu free mu ye wu free mu na nya munum ho ana me ka kire wo se be hwe nkola no wo kutena afie e wo ehye fia me fa ne se na awotwe me nsa kona bosome na me frɛ wo ka kire se be ko dwumi ni sika wo ho eti ma me sika na me fa hwe nkola no na wanka se adwuma be na wo ye na me to anka no so amena koton no e be fia 50 cedi no makobo be sia na me da koton 50 cedis anka na woton se wuti wo ban monyamfo ba to brom sei anka 50 cedis no wo hye ne sen wo na wo ye ne sen wo hye ne sen na woton 50 cedis no bia na me kɔ ne de bia na me kɔ ne de na omo wo ha no eye 10 cedis Oha sei waha se o kan mako 100 anka mako 100 bacha wow sa tamane de ne 100 cedis iti na me koto bia 400 na 400 cedis ana asa 40 cedis me ko fanka no anka ne dodo na meka yesika no me ha me pese mu se anka na wo so ton wa nti be ma ekọ mu ba ye be na wotwe me nsa be ma ya che no wo de yenhwe infantu sene so be ma ya che no ayayi no bia ne ne makọ fa ya je no ne ade na wotwe me nsa no mu no anka business net science timi ma ho kire ba wo so preko pra after 3 weeks pe na ho na mpese me hwe no mu no enkura ne bi yale sata mo no Oma ha no mko dai mo na nye ono nko anana mko dai mo no mo ye miensa miensa no mienu no mko aye dwuma de hwe omoma eti na me frɛ ne ka kire nse oba na wasole a wakotena no so no on sole mfiri ba bi a oba ne ti no na o mesere ko ye dwuma no fa hwe nkola no se ni nua ma no akasa se mimi mum ana nam me so ame ya ti na tum na ne nua ma no so wule fi se no no obi ti no wanye ne ho ade ana wo de ko fa oba foforo ne ko tena ye ana ma sa no me ne ba ne so no mo se ye me eno me ben se no me ne se ni woni obi di sie ti wo oba ne ka kire se ko ye ne ho ade wo ka kire se wo de be ye ne ho ade de wo de ko akota kokoba na se wo de wa no kasa asem wei se wo de ko akota kokoba na so wo de ko akota aponche no wa ye na obenya ho mfaso a edin nya nkopon otimi ye nten ususu se no hona ma onya no me mama bisu dade no obi ka kire me se wo se dade no o ka kire me se wo de ko akota aponche na wa ye no eho me su ibie ma no ka kire me se blade se be ma ni fa me se mi nko abrim se wo bum kwase ewlade wa sa ho ni munyam etini nua no efa ne se mimi mum ane enam me so me ko no ho ne tiwe ede twato ho ma na ye dabe ede twato a me hu me ma no eye se dede na me oba ho no mo na me de me ka kire de se enkola no se de wo si ye no me nua kire na me wu na ne nua ma me di matam se na so wo mfa nkola no ko mani nua ma tissue na paper wanim abusia bema no aba na bibinti yemfa nanim emma ompese nanim beba ni nkyere mu kakra wo asemi ho no yepese eti ono so na no asem na ye kare ni mienu hwe na ye nyina ye hwese bise ebra asem ne bae no mumu hwan na de asem no ko human rights epacha emia ona ade ko ye epacha de ne si ye de si ye na bi kyere mu no mpese musa de na si ye na afa mabisa be ma no wo na ade ko ye se wo ma akodi be ma no ho aha no omubu a ne se ma wo se omo minhwe nkla no de bia obe ma nkla enan no 50 cedis ana mi mum de ka me ka se sika ni sha no mo ka kire me se ono wo ka kire se ono wo ye ku adwuma ana me ka kire se enye ku adwuma no wo ye eti e wono mo no ma amfi saa kasa na amkan ye no ana mitwa no so omo si 50 cedi na me fa no anhwe nkola no ana me na meto no mo hwe nkola no eti beti nkola no a me hwe wo mo no ebi wo no ma me frɛ no na me ka kyen so o ma misika fa hwe nkola na grade wo tu ma me no madam otimi gina fu di matam tantan mintimi entena ha entwantro ento nipa na wote wo no so si aboni din oba Beman mo nyamfo se ya woni ne kranko da 90 wutimi mmodi di ni pot ho na bema ye otiwo wo de sei wo so de kwadwo nti wo de bra kakra ka wo friend bra kwadwo a woni ne wo ma na ye de medofo mpacha mate a kire buo kakra bache why mpacha mate ya eti eho no mo no ana me frɛ wo ka che wo se
enkwala no mu go school send miska na me fa mo go school ho no mo no eni atem didie obeti me dinu atemu a sa no say no wa say mo no ho me pese obesi se dear parent na oba ha na me kokuru no yo de ntia me ba nkura nti na me ba e nkura nti na ba de na wo pese ye efa nkura ne ho de ya me pese wo ye fa nkura no se me pese me hu me ma me pa cha sasai nkura no enye me pe se nka me ja me ma e de ama no enka nkura de ka me amhwe ma de nenso ade a be ma we ti wo no wo ye me no no ye me no aye nyabotre abusua mame enka wei na yenhye no enso ya na da ye kan wo hasa yentie ba akofo no asem enu ti be ma na ba na se ye kotie be ma no so no asem na ye hwe de wo no so eka enti bi so we hu be ma na nim a e ma ne hawo se de waka kire ye no saa na ye pese ye no e de boa ejakwadwo fa wanu hwe mic we se ya no mame why mema wakwaba na pom to say ya danyankopon ase eja wadahoma sisi wasu ohun no 30 years no na wo fa no na ne tena ye enom ne ade mankoda nan aba bepie mu dedi kan ne no kwese ohun no 30 years yamba me da ase ndo aka na nya no kore pacha bra wanim kakere se be ya mic no ya aka na nya no kore okay ana ensem na aka na 13 years na sa na mane ne de enu de hu hiame ba me de hiame ne enkwala no okay asem yeah ene hiame we me de kwa no na me ka ho asem yo na de nti ama afra me kwa mba me asem no me de mfa mara nhye me sem nye de me pe okay ye tenza asem no ba ye no odi mi ka de me ko waju okay ana mo fra asem no ne ho no o mo fra me a ko ye na asema ne do mo kan de wo kan na se o mo kro de du o ma to mo pam ewo waju ho waju se wo do asema na fi se de be ma na kan no ne de wo kan no se different we ne mo kan bi na se o mpene me na wo betima kan asema de ana so ne fo asema ana o pam no ga se me nkwa me nkwa emedwuma mo betima be kwa waju mo betima from obuso mo asema ana jama de me sore na me ko ye ende no enu firi ho no na se still a problem na ana nkura no wo do mo breme na uma no abeje wo obi okura meko dwuma ba esi wo be fa nkura no ko na oni ni nyina te be kwai ho a na me mente be kwai okay me wo kudo bi efro adeto ho na me ho okay bi wa no de nkura na firi be kwai ho ba adeto wo adwuma no ko be kwai dibi a me de nkura na jami system me ko bush akoya dwuma me ba yeso asa be fa nkura no ko aha bebere ni nyina wo mo wa mane wo nka mo ne so de nkura na ebu me ba no abejom ho no ko na mayo mabana me de se wode me mabere mti me hwemba mesa jankwa no mesa akodwuma ba yesi wa sabe sangula no ko there's a problem enti me ho ana me nya akọ se de mo frame ya yeah ena me peke ko no we am say human rights o ba bia be complaint mo mo de asene ba na me go dwuma na me se mo se ade che me ba no papa na me ko me ko me ko to no ma me okay na mo fra asem na e ko tena ase tie ka mo chiechire ma na me se me ono oboru ngam se mbo mi nkuro ana mo yese enkora na de sa da na enkora no wo me ho se enkora na de oba ta na se de o hwene ma okay ana mo kana me tia sa na me ja nkora no e ma no mo yese sika se na me na me sisi akora me adwuma se adwuma me ye no ya che me fidi kura ya je nti ni adwuma nti de bia nkora no me mo 50 cedi ana o chi ase na omo ye nkrata bibia to so nkra nine no okay debia sata mo no ye na ore nine sata na ba kunu so aketekete okay endi omo ye nkrata bibia to so nti atam de na enema mo tema me e go obi amenya adwuma be sa akra wasem wo court every day bia me court ne ade sikasem ani nyina wunim endi be na otwe ba akoko na otwe me unu no na afere me se memla me fa me ba ana sa me fa nkran se it is our time now moko ho human rights for ne ho no ma moko ka asem ni wie ye no enum a muka asem wie na unya case wo me nya case ne dada ansa mo be ko ho ansa ne ko ka asem no okay me bia me na me jase me ya me ya se anya ken se ka me ko fa me eyi ni ba go bi person bi o me ye ni na me ho jisia ana me ka jo me se na ato me enti 50 cedi da bia no nti
Tata mo edin e kura e kokko Bega ko bra wanim kaka ye kokko to kura sika sem kura no be lo fa kokura no mami na edin okay ana meni ni pami ensa ntia jawa no ma boam kaka na ye ko to wana afre me se se me menye sika ma da me fa me na wo ntimi nkotana ntuntum ntanka envan sika no me hwe nkwala na obela me meti baabi ntu be jan kura no ho na ma be fa ma me da me wokan me se bi aja agoro timi wo ha ana me firu afre me so wo ana me papa no wase memlai no bana asesa niema eja nkwa na ma ja nkura no ko dan na no tim no ye dan wona ha dan ma no e wo be kwa okay nti na that time ni na wona ne ntam ye kama like na wona ne tiara na wona ne that time de jai o be ni nti hobi but no what dan nim enti me wana me fiura no frɛ me se kwadwo brana obana asa niema eja nkwa ne ma ne nkura nyina wode mbo ampa no kure nyame me ko na ketwa no na pampers nkwa ne bono ketwa na nya be sen ketwa sa to woja no kura no nya 2 years pampers nkwa ne bono fa me hu ya me kure nyame me be ma ba de su oh ana msa dam and call human rights ho kanka say no ba na ere aye why ndimi kura me kan no mo jima chi nyina me yes o me police ni ma me say o me me nko na nko hese de me kan no no kura na mpa me nyina ba ansa na me ne ko o mo office ho e ko no ma me ise ne me nko fa nkora no na before so me o be fro ba no mo hu ba oba no wo o mo fro ba no peke e no be yes na we no so wote ke no mo sin yes mo hia no o mo de an so be re obeba no say yo dana asem si na ono mo frɛ no so obeba fe de yete what afi frɛ no fon odum ana o mo ka chem se sa minim ne busu ni bi number me mva mo no mo frɛ no mo ka che se na ere asi na aja dance e me na me do maame number meba ɛda no a wo dwane gya wo ma no a wo kra ne sɛ wo kɔ no wo bucket wa no wanhwɛ n'ani ma werɛhoɔ no nyina akɔe human rights for no frɛ wo no adan na wo dum phone me no me phone na yɛ dan na me phone no mu na yɛ dan kyerɛ me mu wɔ hɔ ma de me na make say sabe ma ya wo ti we ai black jo ya wo ti we so me to go yanka ho wo ti me ko ba bi wo me ko ba djuma bi pa nya pa mentio ni timo dile no me te maswa mbisa na mpese oyima no me say black jo say court human rights for no odimirika obeto ne ma no osan kobo mama ne san koda no a mu a me de omuma wo ba no oba na sa be jankura na gumesu wo da mu ha omu yi police ni ka ho ma woni omu ba so kasa wote ana omu fra wo phone so na ase wote ka mu ana omu se san bra ana o se e kire omu fra wo phone dum ye na me bi sa o se wo ne te sen me phone no me phone de that day me no me phone na wo san ko e omu fla me ehwono mo na enu amba me kan se omo flem manko adentia ade ya manko ne se enkola no efio no mo na ayeti no omo nim asem we American there be there be ho me say human be asem wakodan empanyimfo se wo mo nhwe nka ya je nkoda no ama be me say me ho akere me kakra bi nti ahokere aba me so wo say ne ahokere aba so me ntimi se de waka no na me ka kere wo yo me ntimi ntira ntuntum ento anka amfa nhwe nkoda na me ne wawo wo mo no waja wo mo hokọ waba pateti me ba waba oba ye no wa mananka ono nko ane ho wakobo human rights for amane won wana te he human rights for afrɛ phone so me bi sa adan na wanko man me no me ka say de nti amanko ne say be ma na wote wo no me nkora no ka metimi de o makɔ ba bi ameko no na emum sa me de nkora ne kɔ a na sa me fla ne ka kyerɛ sɛ o ma ka fan hwɛ nkora na human rights for no frɛ wo ane da bi omo fla me adan na omo frɛ wansa wachi ankɔ wo mo hwanko tie de wo mo kana wo nkyere mu bi a wanfa ama wo mo ma no na me kyere mu akyere wo yi aja for wudi no yes frempon ho no be am ko na waju ana say ye hifa waju human rights we use say waju waju na me de ko ye human rights okay patro de to wasem no so endi omo ya se menfa ne busu ne number na ma me number mo ono me se me ya me frɛ na me fa mo no ta me frɛ ya ma me no so tie me se me na me ka se me de phone da ma woman na o ka te phone on mame ye frɛ no amfa ana mo ka ya me se sa na tie dia me nko na me ko fa nkwala no na emu wo ba de me ko ba bia
me mo ma so nte ite na me ka se enye bi kura me kura kan memma enti ama nkura no be di mo no ene wo sa chire no sa ko ho okaka che on se o mu pese ohia no mba osako baby o sako hobio enu mu na de na wo ye frɛ wo se bra no amba ese ayina ko di be man je se frɛ be man ansa enu mu frɛ no me se sa tete me nkura no ba na sa ko nkura no ba me ha me ene be za so nkura o mu problem so me mpene sa na nkura no mu nyina ko school na ntino de o mu koba no na o mu school na bo akro school o mu nko se be me so o de nkura no be bra me ya no so ase o no ro ma ba ai ewulade nyankopɔn Asama waka woboa asama waka no woboa Nyankopɔn ko hani madansi me na papa we na blana was no ka chem say ana me say o me ma kwan opa wo nyan kasa memu afa machi na de me kai wa ko bisem ana betuma ma numbers bi a wa betuma afre busem say na sem ne sisi na me ba ensem bebiri wo mra to me pese me kwati me ba wo de nkwa chiri me ba twe ansa time ben ena na wo de nkora ne ko na de ba wo de nkora ne ko de na ma de nkora ne ko de wo ma ko ma ne dodo say impressing sata mo na me de nkora ne ko no na ye say nkora no ebi ye ho no mu ha wo yankonya na ye tena so endiye ma konya na ye tena so ye aduane wo fie no eno bi ne wo ye no wo de aba seminton akonya no na me mfanto de ne mankora no asema me kan be si me yi obi adansi o na ko ni adansi ma me nya carpenter ni na why am akonya ma ne da ye tie ne say I got me ye don ma operator okay you see me ane sa ba carpenter ni bi ho no ma na bi akonya ni bi wo de nua se me ma nkoto wo de ye bi na o fe bi na man bi wa de anti me ye akonya no kra se ba ko pe me ye na me de ma se akonya na ma carpenter ni sisi wo kwa ento de eje ebi kura be bi ama na to no be kwai je se adwuma me se ma se ye no ana me de akonya no bere ho akonya no kra se wo ton e se ya to e se ya anto me de me ni mu ase a go fo ya bu me ba be se o ma no se ti o me ba twen me ba won say ya na ye tu mafu ewo mu se be mai won hwe enkoda no se de na nka wo pe no de nanso me ba bia me blame wo kakra metimi atena makonwa ya mpanifo de ama me so blame wo kakra ne se time a wo mu frɛ wo se san bra no na nkese se wo san akɔ na akɔ kire wase mu se ebi a me aho kire nti na bi a ma me dwane agya me ma ana me kwa agya nkoda no o mu so frɛ wo no wankɔ ama o mu de nkoda na ma be se de na opese ye yeboa o eno de eno de se metena se na me san woman ho se omo fla me ko ya na me twatro ete se de na me famu no efi ho no mu no be kwai na pa se akɔ bi nyina no se wo akɔtwetwe ba akɔ busa sa fie nim se bia na be ma we ni wo ye me ti ni nyina atwam se enkoda no omo wo mu no ya aban dia wo ba anya wo dia bia mu ya aban dia aban ga na japade ene enkoda no wo mu ye nyankopon wakyede nyankopon na de enkoda ekyeye watemase iti bani se ya de esi won kyere ni nyina no ye nka ho asem biem na me bisa wo se ba me ba fam wa ye ka asem no wo kan se na wo ye mema asem eja wo no so ya mema asem pen me da se ho na ba no se mpepa de tie ne se ya ben eyi ne mame de tie ne se me mete be kwai ana no ono wote be kwa na me mete ade to okay na ebiro bi wa no anya ko na aso ye ko na o de sisi ti da ko na me fa na me yi number no na me frɛ no me se krache oba na so da na ne ye ko no oni be ma na tie decide na we me pese o mere me hunu bi mu tuma na ne ma ayi kakra na ma na ko tena be kwai ti be kwa na so sa ko hu be ma no me de me wo kra se na me de me ye adwuma nti da ko me ko me ko be gudu be 7 kra na 7:30 mo because en bibi an 10 be dia no kra na se ko dia no kra si wo na se de wo kwa ye nti no na je no na wo kwa ye so me kwa so na no bi a me firi be bia ba na anu mre ya jaso kwa so adai asem ntimi nsi no nyam so mo kwa okay ana jame de man kasa ana puwa en wo ko he timo ha be 9:30 to 10 no ba so ba ya ro se sensu no ko nti wura adura dai ho na ko bi ba na me fa na sa na be ma na me na ko no ho biribi atwam no wona na wa ya na me fa ina me yi number no ana me fra ina me masa me no akasa several times the still ano ndi wona me peke ko asma ba no buza ansa wa ko duru fie
Sabe okwa sorry no buy o san buy. Oba bed time be 9:30 me peke ko asma be manu ya no wa ko du fie ena mu sa bi ko no e sofo wa no wa ko du fie won ti me ka chele be boy ne say sa de wo ye no ma bonu dua enti ase ha na o ma na boy na ye no afre me okay o ma no afre dua boni ntia da ko mo wa na mu se woni man bi ba me am face kra ase so en sofu on be to ato abra bra me anka so man ma menim ena mo say puwa ena mo ko he ena ja to zato yentem wate fidie yentem te na ya be ma na wo me no kunu hu da bia se ni nya sa de mo ye no kwa sore sa ne me sa be ma ne woni ne ti awawale meba sisi no kura se ukura se ukọ be ma ya be ukunu kwadwo abo okwadwo ho na ne ne te waware ntu sa be ma na aware no Mbachai. Eba ne say, ese ne na woni ne ti nyina na woni be ba no e hihye ho. Ana make no. Chire mu. E boro no. Otimi. Obu mi sa wo to no. Be ma. Oh. Ye ka se o pe e ma boro. Masema me bisa wo ne se wose bra no woni wote wa wonya ne wonya ye no ana na woni sa be ma no edi nkomo wo fun so memre bi kra no wo hyede hunu be ma no so oboni dua afa woni ubegya ye be ma na woni wo mpna twen no ase no ano woni ote woni ho no na waware no ana bisa se ba ne sei ebro no de mapi wa wade ase ebu om ye nkamfo se bro no ye de na so mapi wa wade ase om wo hawo bebremu bata no nkire se ebi abebe bi om ne ne o ye ya uja na no asa akofa be makro na me kire se sa akọ edu ode igbo we no kire se wo ye sa be ma na me ne wo ho dada asa na be hu no dabi minin wana mbeka se minini mienu no ye tanai ye wo ma mienu ama ye mienu ye ntamote eti na metim baby eti ba ma wo ne ma ne ye sei enan apanyini unim hwe ewi ase ohun wi ase ye nyina ye wo mu ye kukuru kosuru kakraka ye nipa what you say and I said ye wo ka no se kokota nipa na wo ho eko human rights nipa na wo ho a judges my lord fo nyina wonum ye nipa say ye ne a ana nsam no bi ho na se ye hwe ne ye betimi aka ne fom ha ama sumdua ba ne odi be mu agene fom so atum enkoda no is the key factor e bi anya sanka me menti ha me be said ye wo bi ye mpanyifo nyina krachefo nyina gina kire wa ye hwe no na nso nkoda no de abaya ma ya te ase se emofra ba nipa mienu ntam a e ya aban property enya mu de abiem iti ye ejira mu ama mofra no nya ne wubra obro no ene ono so de 8 million so de 8 million bi ma se fa kwa ne ho ade no ne ade enu ti de ho ne nyina metwa ne nyina ato aguo no what ma se iti asamba nya abotre ye nipa uba mpanyufo pi wa ha ya je ufel so epese ye ne ukasama yi eto yi sika wakoma to ye ba bia wosefo de ye de ho bebo no ba bia twase ye ka e ma aban ya tiri mu poma mofra no so ba mu no ye de ba mu uko aban mra mu a ye wo custody and ye wo access custody ni ye odi ono no mofra no woni hwase access no ye de man ebi ono obi nyi kwan kwa so ohu ne ma no ana onya kwan kwa ohu ne ma eno no uka kwat eno an ye bebisa na fe ye de hu ama eti wo pese wo ma no na wo saaji wo mu anase wo ma na wo pese ohu ba bi omu wo wadu asem na meti de mu de hin na ope e pese me je me ma wo pese wo je wo ma na opanyi what is this asem wo kai grande men fon ma na ade na opese wo je wo ma na wo ja se wo je nkodaa ya wo se wontimi nhwe nkodaa ne yie wo de o makọ na okoform de o makọ na okoform wo se waje ono so human right ya je o mama wo wasa akọja wo magu ne so ma se sei no waje o ma bi kwa wo start school wasa akọje nkodaa yi eyi o mu fu school mu sa de o mu brewa na sika ma wo basa de o makọ na 2 years ni na o ja ngwa na ma 2 years ni da be no afere me se wale si na ana se wan tesa ma wale ya ko bodu sa na wo wale me so ma ware wo wale na me tu mo ma mo na wo problem wo wale me eni be wiki ko me ko bronu bi su mi refi na me fero se Nhyira me na me ma akora niska
ketewa no to hu say e yire hemi nsa no station me ka bibia say da baba wo ye ho no cha nya asem ketewa ba man ka sam ye din na me de me ka na tipa me kan e din na asem de ka se kan yan kan wi yan kan wi but itina me person yim bibia short yo ya no short di amount Cecilia Sadie wouldn't go down one cock, now walk of 4 warm, now walk, say, we see Ankara would on Quaduman was saying, oh, Quadjimmy and son of a comeback on who, not so known so a be a whoop is the canny friend home. Or was one Quadana, I don't know, man, crying and war bear may ho. Now for a young mama didn't in Cassa, but I did won't soon we are ya, maybe my drink chair and a mitchell. None you won't be in Quasha manu, not it was last week, I could share Mosca, I would correct it one. I don't know, put a man Quadana one ho, and I said the Okan and Crystal who's a ring in the Shanwa. Why are you from Anna Patabi? We are both a case, Majamema. As I Ma, say me, Sameka, Muchamano, no more Busano. As soon as I make a Muchamano, so say, I say, minimum dear. Me makuma mama de ti ahan mama de kasa ne de me nim say me mama me ja mo han de be defo la de nim enti na me be hwe me ma say we no wo mom no wono abetena say e kan nsam wono no mom na woto no wonim nema be ma we dia ye me wo wiase mu abeti ya e hono na me pese me nyin say ya wode me kwa malam ho nyina be ma ya wote we mama so me bi ma no aka min sam a wo no woto no o ma miskan fan ko woto to se bisika nya wo to tre dwuma bi se un se o de na kwa mo ala ho o be ma na kasa o na be ma un se wote anyina no wo se wo pentama ko enu bi ha anya police station ya detain wa ha pacha what ya say enti kan kwada ne de ne yankan wie no wo sore kwa ene na age yensam o what must say? So we could chill moon or they call Malam Biho, and what you say, I don't know, yeah, they are mean to me what your producer and to me, Chanon for Hanko for Nimuninsa, or bad time and care track be a mouse, so soon when and I could done ya on a how. You dear, you only dear, a chamuco. The man, I am a pacho, means only come about pacho. Ya mean Munucrini, yeah, meaning me and no. Why not, just so family. No I am a tantai, no I am a dear any no to Macone. Yangopo Dominti, Amasa. Cecilia no. So when you say, yet Tisica de yo bar 1 day. That is a mechanism one year one day, was all the baby 1 day or the walk or talk about. Bimisica or the mam semi fantodi and Nino. What Jesus can say what they were here? Echo to me, says can one in chain. The Pacifica no men saka. Yeah, they are go for. And tis a while first can mamma, me mum dear. Min cousin beyond no. The master mono make Jayam and Yankupon, or don't be dimming me in Wassam. Said Miss Cano, or being on one case or Jane or the Made by Mamma. Women are no one cast one cast or Casas Cano, 1 year Miss Cabia, so when if papa wouldn't in Yaka, and my woman tem, it's Bisano. Why Bisano? Why Bisano? Black Ojo, oh, Jimmy Sika. Scanner would you know, who can saw the Bemame. One can now kind. Scan me go, it's can 8 million, who can saw the Cotum Teresa. Yeah, I could join 800. Mammy, and this okay. Ma and Casabium. Mamma and Casabium. Now, a move message. Some your cousin may can't send baby. Young swallowing woman in me and was him. Young swallowing it. Who did their pop up on me, dear, hear me, young Crana, dear, and pet me as in being over somehow. Now, I'm Crano, Mamma, because young Crana, me meaning to prove and be a beam. The common on a tea. Is a Jawari. Our day no Crano, Mamma Casa. A 7 about Frono. Ah, and talk a 7 in my baby. Mename bra. And I dare to her, Tiame, before I come home. Say a corner, the acquisition. You do as on my market, can do. When I saw the guys, I went in a buy and so on. Now, I don't want to be. And I got a dear new one, you saw any. I want you to be a brown or canning to say, Mammy. Messi, as many year can't, I never made the magazine here in American. No, I buy a no, say, oh, my men, I got a particular. Mamma, maybe name the mamma, but I mean, when the man is in Asia. I am pa. Now, dear Tiana say, problem be Abanaco, Mamma Maria, no back in the bed.
be ma di ya meka ho asemi me heda fafom firi ada to fafom kokuru no so ko ba ma na mane ma America jam zanya no kore e ba so mba wa mu se ma na de mensa e ko ma me bra se menye mensa na ensa no na oba e ukoye ne ho ade ana anya hare be ko tu tirinsa sika no de ko tu tirinsa no bisika no no de ko tu tirinsa na sika na esen a woni abre na esen me se 8 million waji mi sika fidi mi nsam 8 million eja kwadwo se yemfa ode nkwara no de ye kan wo nanso asem no bi pie mu na se hu hia ka ana edi ka yen kama ni ti wo me wo ma me ntwa no me wo a be ma wo ti we me maame aso aduane ade ba de ode ba sika ode ma me 50 si wo bo makon ma okuni wo da so do no no ne ba ko mpo wo da so de wo ye nche se da so do ma we be ma we me de ne ye de me de be di na mani ma na mechi dia me die me da no wono ko oso mo se nfa wo say who can say where is man but bi ni but am to ngo so ya be ba ko am so re da wo chire eja kwadwo de ye betimi ya ye se de wo ka no me de nanka me ka kakra bi se wo ba sika bi a wo je se nka de ko ne ho ade dia ka bo modin ya nanka wo de sanfa na ne do ba sika sa ko ye bo an ho ade why do basika o zum sa de ko yo ba an ho ade na sando ma de me ntibi kurada yo se wo yire se mu ko waju oso se mu ko human rights de ye betimi ya ye adwa mu o de ma ko human rights ebe kwa ha ya mu betuma ye yin mabusa se me bo a okay o kasa wa hantanzu o na hanta me se wonu mi se wa ye ya ma fa ti no mo ko busa what you need human rights and say entro na media what's the music new ho say entro na media what's the music new ho me furu go ade to kra ne no yi me yi ne nyina ba on krata no okay okay yenye ni say sisi yenye ni say asam no de wo kan wo ye batan ye gina wafa de be ma ne kan so se wo beja nkoda no wo ho na oja wo ho no so ye gina na fa se ye gina mfimfin de betimi aboa ya ma ya hunu mu no kura ye nkrata no beba eni di nkura wo so no ye na mu nyina bekosa wo se ho ye he bekwa ya na ye na mu nyina bekwa se waju na he a ye na mu nyina beko ho na nkyeremu a wo mu wo no wo mu de ma ye nyina ya tena se aka na fa wanya kwan akohwe wo ma se wo no mu akodi wo mu nsem no se wo mu si gina ye se esese be ma no ahwe ne ma ye nim kwan ye befa so a ye ne be ma nsu be kasa na wanya kwan na so do wani kwatwa wisi akohwe wo ma no na wahunu se de nkoda ne ho sitie wo so mu sa ma enkata be mami so se mu ko na nkrata wo wana enkata be o betima ko kwan no akekon ase no asoda minum ye nyina de esa se krata ase mo pente ma ma wo de we oboa oboa so oboa wo de ba ye be wo de wa ha me de beba oboa me de o ma mkrata bia wo so wo nim ba bia wo de asem no ko ya na mboa me nim ba bia me de asem ya na obeko ba che why ya na obeko ni akohwe se de asem ni sitie na fa ya hwe ne ken so de tie ne se human rights won wasa de me ko wasa ko je so be je nkara no o mo frɛ me na me ka je se me oba no ade a waye nkra no wade o mo ye di akoni aba no me ma o mfa nkra no mo ba ana me ma no hunu be to opede a me nkra no bi fi se o pe so hu se ne mani a me heda fa card o ma ba kwa o hia mo na on hunu ma se bia no ma me nya o mo hwe o mo ho na se me kire mpa se nkra no dawo no mutimu de me no problem be sare ma me no ana be check ana se won se oba time na ebi a wa ya mfumso kwadwo wa ya mfumso se wa ya mfum ma no me mfa nkora ne ma no kwadwo me nkora se me de nkora be di no ama me wuntem peso de mama me no enya sam keto na se won se nkoda na die ya na esese sika kakra ko wo no mu na ya ni nyina e kasa de wo to ko na wo tia no wo jojo no wo ba kasema hello miniska ma wati asiamo Uniska na ma me first ka no me nkofa no wo hen why wona me ngoji ska vanto de ne ma nkola me mom de misusu se ukuni wani da so woni mu de ahia me se ukuni no so nya de ahia de ahia ma me se ukuni wo da so do no be mai wo de ne chem me se me mfa no to mi kunu no so kula na me mpe no fa ne me ka me baba ye ya wo ko school me mfa ne nya hwi bi na fe de no me mpeni baako makoma e free mu da na kwadwo won so wani na so nim de wako wale abre wo we na ni mu hu we me me di no so
ko la baba wa no ku a me wale a baba wa no ma nyankwa ane de obi a ope obi yire a waye ne ho ade no obi yire a waye ne ho ade no wote ase wo ya do na wo de okunu ya kokra abaya no kla wo hu mi kra wa ya da me ohu mi ya wa ya da me da wo ko gina wo hwe me okay eja wadaroma medawase uni ewo oi dia me pesa me ya edeboa ne se ya de beko ya de asem we se ne yebedi oba no achi na ye ne no akoba bi a wode mmofra no asem ne ye de ekoye no ne akwaji nkyire mu so hu ne mekire no na fe ya hwe kwan ye befa so ye beboa na mmofra no ho asem ne free mu why kwaje wote mase mate mama nya nkura na de maje wo de nya abotere why nyabotere sisi nti ye no beko producer no bekasa na ye se bi e china kora no a ye betimi no wakoho na afa be bia wo de asem ne koyin yakotie mu yi why so woni me ye adwen sa but be ma woni ne wo ma de ya menye be ma otiwe ye fa go to ka yam so jimi fu bele kwa so yam penye na wo de san kitenkete na me wonye no me yo ma say ede na wo wa me ko aye de na tam say aye mi saka kai no ye fe ha wo na nya fe trase be ma mu nse mu we me de na ye dai trase mi nu mu kwa sa me ne na wo ye trase na say wo de mja wa na ye nko ne mo ko tin sem ne pa be ma katachie be mo bosi say afere no wasata de papa o we na onu mata de papa se Obana opa no na o je na ye no ye na wonu wonu papa we ne na ase na je se wo na ne tere won sie ndabi so ma na fa we ne mo no aso nkasa o wo de no de nye wo adwuma madam aya papa wo de jai won ye se won de o ka de ye ne de sisi ai aja wo da kawaku mato yam wate de mati bi ni gidigidi kawaku mato yam mama na wo so na nim kasa sa abi aye se menim kasa o ke be ma ya woti we se me ka se ma fa no ho ahu mama wo be su bia bo ame aye se so ware nya wo mama sho ring me saka wo de na silver onu ye ne gold na wa mama sho de na sa me de no me de na ese me akoso mama nka sa menche girl sisi o ho aye me nwanwa wonim sese wukuni ya wo wa ne sese no wote sa asem wo ya wo be fa no ho adwene wo ho ekuru ya me wale de wa wale ne sese e menin mienu ya te ho asinti ensi ete so no onye se de otuwe obetimi ayade a we no onye obetimi ayade bia na we de wonye bo obetimi ayade foforo nso na we ye ameme kra de we ye enti se matie me se wukuru no so no so odwene a ade a wo ye yes kwase na yese de me yonko ye neme ono so nim de obefom wo a wo de sa asem a wo gina a wo keka no e bi bedi no hwe woni be mate na woni ni jai oba fu be ma fu de nka bi da se dia na kwa na anye na wo san aba hwe ka sai wa ma medu ho ya no kwa na meka cheme ma ho kwanza se de wo si sole ya wo kasa be ma we woni ni wo kwala na yo na sama ma won fa me mumu no fa tie me hwe oba hunu se de obesi ni be ma kasa se de wo tie bia hu se de obesi ni be ma kasa se wo ma ye nyina ye hunu esu ana na ne de tie mama wo se wo mimi su ana me ne tie da ma ya na me ne da ma we na me ne tie no be ma no wa nya de no kura meka a kire na wo ka se oni mpabo ahye se de na wo kwa se ma wo force na o ba na wa wa ni sesi a na asiesie no a na je se wo na wo ye fun ana se mimi momu no what me asiesie no me tena ye no wan to chele watimpo a se me da me ne tena ye no chele watimpo wan to bia se me da me tena monim entwantro da me nyina enu ase na me si do pa no na me yi ho do afiri me mu ko so kasa no amwa me ka je on se de di etira nsem ma yo tu ye on me ka e ka ene scam asfande on ho a titi no yale ene nkola na ta nkola me ensa no mo ho no yale kirewa aboka bo ma baso ene ka kirewa afra about we yale me obushia na frem say doctor say e be no operation ensem ho ana me je adwuma na me na me dimirika
buy. The choir so woman in the court theatre. Kofa wubra for skill bra. I want me phone me from mammy. Just saying is we could talk like it to and mammy, Mr. Rowa, but I never cry. And mammy. Mammy Kajamas win all of a cram and womba. I have Gura than a mamma. I dear Tia mamma in the buy. We are not or friend say, or my friends who are banty, or when you woman quiet. The choir me home say doctors and say just a cacaranzana. Mamma Abba inside of one check cacara. Na me o makire do be ma na me kokuru makota aba e ba me hu ma me e fa fo na mfrenos me medum kuru Kwajo ento ono no na nsema de me se se ka Kwajo de ye nya ne se ye ne ono aso ono na da asem ko ye ne ono bekọ ho ne akotie wonum so asem ya se obata na ohunu ne ma wadi nkola asem se odwane jankora ne de ne so ya enti ye beboa wo na wo de was a ye mounts who man, one woman. Decision de be free baby amodi asem no kokoduru ye no. E ho ne be hunu de omo ka kosi ye na ye nso yetimi aboa. What ya say? Tie be ko ho why? Kwajonti ye da se ne wo mra onyama ye wate. Bibi ani so anu anya abotre wate. Abotre ne me abotre nya abotre e ma no pa. Abusia yakwa yankomo etoso mienu so na me hu se nice man bi obetimi kra wawura ha na no se ai sisi ba man nanti na anso be men so a wa tu sisi fo a wono na me pese nka me ma na kwa asem oka no big mama na emu odu se owura ha na wode afutuo e ma be ma ba ko no se nipa me pese me na nti na wo tu safo no me dofo then asa wo yonko be ma na no ye no santi na ma wo tu safo na na den how so wo yesa so yesa ko sha se fi down mo fo mo nya no yesa ko sha se fi down wow nti me yesa nka me approach no wonni be kasa na me na kasa ke ablabo we mu no me mfa de ntu ye ho okay me ya me ta me sole no pa bia de me de to me ho for your quotation with Psalm 141 verse number 3 okay ya mo my bible wa ha no bi ka bibia etimi ahwe Psalm 141 verse number 3 ya me sere wrade so onhwe ma no kasama me yi okay ya wade bia ya ye ha obi a obekan me na ye hwe okay ya wade bia ye wona wablabo mu ye fu se ne na ye gu ye nua no ho fie no eno ne yedi nyan enmonyam ba yenim susanso ade beble yo kina wajina ha wadina tem onim se wo gu be ma no ho fie ene ma se ba wo kina nso ne wo manso wo kina nti yo da se ne ne se mami oti ko na se mafum no no beka se subana ye wo mu no no beka kire wo se o minimalam bi me enko ne enkoku no me enko enso obana ya deda me a wo se obi ablantie me ba asofo bi 141 no na me ma adoma hwefo nyina me ma mo akwa baso nkokwan so ene so da fofo enyakopon no wode ya cheyei kita so boso me ne de to so eye dunu mo afimpi mienu ene aduonu no mu ene de dai obadwumadie don hwe ba ko no de ya hye e de free mo na enra Cecilia sorry ofia francho eba ye na wode wokunu nsem ba ye wo so dwane ja na mane ade wo kire mu 30 years no ko ba broni no enne kwadwo ba na kwadwo ba ye no kwadwo nso nsem o kan se ebra oba no kura janko da ne ho a wo ko ye no twese oba isi wadwu be mane si human rights nti amaye hunu baby potia wonum di asem no e de ko ye na mum kwadwo se woni amofra pa de ko so ba no de o makwa ba sa onfa wo mu masisi na no de o mama ne chena eneja ye ne na kasa sisi he na ade asem no ko se wo bekwai na ese ne chena da ti ni nyina bedi akire ni akohwe se ye wadwu ana se ye court ben na afa ye hunu emu nchire mu na ye gusu ye wie na sisi be ma we won share shuda on share say na opani be fe mensa Hayford wo wura ha no se sisi nkasa sa Bema de ye ni na temsa wa my quotation Psalm 141 the verse number 3 ye bekin kai midi e de Ohemaa Benewaa tena se na ye ni enkommo no evangelist come on Psalm 141 verses number 3 Osi Urade fa orenwen mano na hwe mano fa
ponos ano okay nkuma koma enko nsemmone ho se me ne onipa amumuyefo bedi nsemmone wow ona ma menka ose ma menka ose ma menka won akono wade bi enhwe okay bama ho na no ene esi sopa o adasi ase dipa ho hwe hu yi pa asasi so e won school mu ne won no okra America no meba mame enko beki nchen na beki ate say mampa charade adon ba na wukunu no ade na do ba epa charade adon ba ele se me na atana 9 years ba nya me ho ade ontumi krensa nti America cleaning tokwa e bai tokwa na e bai ni nyina ko wie sikantwe eni mekun nti na me so be ma wo yi quotation wa sisi ya no eti bamai ma me de ne ko Atasmanso police station ana that day the ma me de ne ko Atasmanso police station na me yare ana wono so no me ne tie ne se me yare a mfa me nko hospital ana so ma me nko o kire meduru wo fie ti se me ye na ekwa abibidro yes oni mu haban mu pa wow me ye na ekwa na asaba wow enti me yare serious ana me ye se there bi me ko hospital ti me ko hospital nyame anim ni wona be yi me enti obeyi me akire no me san yare bi me yem me wo akwa na me nya sa problem enti me ko hospital ho no me obeyi me ba afie ana yare ne san ba ye na obi pa adwuma ma no wanwea nkwanta okay ana me koye na ye clean adwuma enti me koye adwuma no 2 weeks ana me dinya eska enti me bedru fie ade a che na nadwo ana ye na nopa ana ono no ansu to adwale awi ana jane da ho ana me de da senkosi so se me no ansu adwale me ne ma na ye miensa ana me am su kita miensa dada oh mama miensa dada asana obehu be me asana me behu what you say me pa cho afena me nya 30 years 30 years and we was 6 wow 5 be ma ba ko wow enti waya no say wono na emeso jamame na me mfa ensuo sisunwale me mana wo ma de he wono ne man sa tan kan man panyimfo no kwa na bia ni me nchen okay wo ba panyanya be say pa cho 30 years 50 July 4th July ya to put the 13 no na wo 6 na za wo first born out wo 17 years ish enti me ya no wo freedom pie wo pie ye no ono wo se ai krase ni ba adwumifo ana why dey wo ye we na me din so wo dey me ba say wo kana dey me na be tie wo dey ya e bone ma wo ba mi ana obo me ni wo san bo me ni so tami mu aye Psalm 141 the verse number 3 ana me ka wa ka jana na wo sani wono ne ko tu ni quotation ti mu sa no da bi so wo ya kai na wa bon sam na no di Yesu achi no ye dey o say bon sam o ye Yesu dey ya minim ni o ya ne dey tani wo nye Yesu bofo Dia me koya na sanda na hu ni Lucifer amani pebre. Enti wo so tsa be ma Lucifer. Lucifer mpa choma. Enti me ya no wo bo mani so no afi de no wa sha ase edi matem. E wo jana ho keke. Wo jana ho na me ba na me man panyimfo no no ne ba ye de ni shrink nine e ba ye. Na akra na net. Enti na wo de sekan so kodo yo so ye de enti na sekan ne twere enchen. Am was a crossing ni ba jimi fu mu de jimi na hwe kene ka be hu ni ahompe mi wa na won ye be ma hwe no o si crossing ni ba jimi fu de jimi na hwe o do be ntokwa na wo ho e de na de ntokwa na ba na e de hu ntokwa mi refi adekwa de ntokwa ne ba ye but ono na de ba ne se bia wa so na pana wo be yi scan woni scan e bi wo ho no ma wo twen na me makọ kefiri bia 10 11 na nkwani ni bio na mo de aduma na so ye e pa cho me chi plantain chip so de kwa chi ma me nyemwa na ejina ja ho sa akọ pem se menya 8 months e cha so de kwa chi ma de kwa chi ma me ton kokọ ben traffic santasi wo was me ka fo mu free da ban new site ba kejetia me beton su wo kejetia me sense na hwe de kokọ ben me chips na what do you for enti ma wo hu ne sa no obefa me fofofo enkwala no wotimi hwe mu ama 50 cedis wono ne de baako mimi de mienu ana me ne de miensa wose me kom papa ba me ni 50 cedis
eno ano no bi wo ha 2 weeks ono no de ni be ko school me ma wo mu nyina ska wo ba no am ono no de ni ska ko school twa me de ni ja wotimi ema ye 50 cedis the whole day ono be kwa adwuma ba be dibi me ne de mi ensa no e be di no ma ne de ni ska no no ko school me ne de mi ensa ne be dibi na me ma dibi na ya sa dibi ya aduane anwumele am ono ni fra adwuma asan be dibi 50 cedis. Okay. Again, let's see, Ankasa. Who say na ma mu ode ma me. Am was starting to kwantokwa ni meku ene. Ai, ya ton ma me. Ya ton ma me na say ya ton me mama wa. Na dia de ma chewa. Ndi mpa cho minim so ya sofo. Yo, twaso. Enti why am catching say ya ton mama wa. Ipa na o ton me ma, on bakwa akwa jusika because me hu so ko tumi tirin sam obi. Ana akasa ya wale. Into would the ebla no so a ye be hu into woya saa niema no se wo betwitwa me no obebo me no na we hye ni super pant me so me call distance be se ha any get from ho any me ka se ma anya na me boa me ye the papa me na so wo ka den na dem kind dem word me ntimi nka da bi na wo de waya wo nyina wo ka na wo de wo ni se na se wakacha me se me ya adwe won ti sika mfa nya adwe ho a ne nka chen se nipa okofa adwe abeto dem na wudi adwe ye me no ho na adwe me catch them. See me no na ade. Na nya me na ne nsa na emamu a ka wo ya be me wosem kofa beto me ho so ma betete me. Enti a sha na bufuo no odi mirika be nti bla bi wo ye nchen fe na gya eku. Na bi mirika na mko wura bla ne den. Bra ba fa ile ti se. Na bla na yire bla no on so twa bi nti ni mu aye ha wo ne bla ne nyina agu fom. Ana me so le ye na di mirika. Ame se mpaboa. Ene kunkurumu ase police station. Ade ka kwata soma so. Ana ya hwa kunkurumu ase ho na. Okay. Ade na asi ankasa wukun ase na wo penso obekasa. Die na die ntina ba. Asi ne se me kuro no. Me de me nya me ma ne ho. Okay. Me se sa nkula ne kan me de na ewo ho no. Ana me gya wo no ne de ne ma na me de nkura ne koye. Okay. Na de wo mu ne se 2 weeks o man kwa ne 200 cedis. Amiensa. Ana se ebi yare na afre na opeso wo kire wa haban se fa ya akwala ene nso wi ase ayehu se me no na te ho no asa haban wa kire wa ma wa ye bia ma wo ho ato me no na te ho aha me ho anta me kwa na asa ba na kram da so face problem ne but one wa no hu se o mfi me enti wa ya maka enti wa wo ne se na me kwa nche me ha wo nyina ne se se nkwa no 200 cedis no enso nkola no enkola mi ensa no month onye ni 600 2 weeks bia 300 cedis so free say onya o ma me 2000 fanya adwuma enhwe nkola no na afi 200 cedis no mo so ni bia won famila me dia my friend odi4 mensa physical quotation na say do see yi na esi su kan asem ni mu odu na wodi4 mensa na wo bayi wasi kakra no watwese kan so ehye ho kakra ko watwese kan na so ya adwe na wo se mama so wa watwese se po kan mama medase yasi we no afidie yi aboa na ne sunku okay eja na ne sunku obey kwa be na fa so share no me share no Facebook Facebook onati on send me friend request me share no so on bo oni me bo on kan Becky no on ka be request too we so Facebook na Facebook na me kan no me share woni Facebook ya kan say group ana me send it to group ni mu say me pay adwuma e won kan na say sata me mampanyimfo ne ka bi ya sam na no wa say obenya adwuma ni bia ma no e wo no ne nchen what say Facebook and na Facebook so na me hu na send friend request mama send friend request what me nya sole ko Richard was send no friend request me friend request o send me friend request no so bani mo se bi o sabe man kasa o ma kwa na so ayede me person ti de oka o send me friend request me na meta apichi o Facebook pa okay okay nya me answer Facebook live na me near live by me ya me preaching in the two videos okay ntie no ana me wo hwa na me ntan ko Facebook ni show sa me kwa na 25 friend request wow no to so 8 okay ni na me kai ni nyina ba bia o fa bia yenko
kame mame sama se bibi ope bi ayenko so ofe sa asem we o baby o ya ya e ba se me because the ma fam won abla bom ne na busua mu no se me kon boko bio oh awale ba kwa me ko so no anka no kra mo fa bible nhye ne nsa ana mo len kosua ma no se ke busua fo yem ne kosi mensa se ma so le fo mo fa nche me wai oh minim se de am hwe me mo fa nche me baby when you dey and dey don me klapa ensu odi for mama bible yina nsem o ka no Facebook mo bible ni hye ne nsa mama me na me fa ma no me be se bible de nyame asem ntimi mama no ka se me na me send ne friend request so mama ehia fi se wo ho no ohu no wo send me friend request me accept me minim se mo a because e be send me friend request okay enti me accept ye no ono se me o tro me hello o tro hello die na me reply no enti na me nim ni pa kro enti me ne chat ya me ba na obeje ha ye share FM o ba no de radio no tie station for from pacho jum no ha na funa kakra bi pacho ye nkwa enti obeje me number enti ana me ne ye kalade asem me de me nim se ye just normal friend ni ana wo mu ana me bisa nse tam be na me pese me friend na na se ye bedi nkoma me pese be na me so na me kulo ja no enti na pese ne be mu no ana me ba be ka no me do ensu me se wo ho ofe che obia mo me hwe wo de hwe wani bia si nyina me so ko na ho ofe ensu ma wa ho ofe eye wa aha mama miteo de ba peti ni nti mi bisa ne se tam ben ye mi bisa ne se tam ben na me frɛ na ni ku emfa kasa bia man because that time na me ye yi ni nyina na me sua driving oh Mississippi top benches okay na o ka tie me say onu oni ku nti any time bia na onu be bi ofa no be ma ne tete na blabo nti onu no onye interested bi ana ma won so na ibeje no de ana o ka tie me say nti ni egusu bompa ya na o say me fi chi ye ni do nti o pe be ma o te se me bible ta wo ekita ma be mo ko yesi ni class me say na e fe ana be fa bo fe na to be na no ya den oh me do hana be te ja koda no me sre o be tam no bo me friend na na ma wati we the bible be che o bible wonche we good news na the good news na be che me si fa ya di nyame na te ha yanko be hu faster you know ana wo kokoro hu na ya me na hu otan and that's why me see my fu aka from monyo me nya yi da awusia ben show 4.5 na me ma wi so to pa nya be pa cho ka sa asem no anya nka be ko ba bia wose yakọ ne hu mu no kura na me na jina na be fa betam no de dem ne fa no na jina bro fa na office na eat of man why na ni enye kama you tell na wo twa sesi an me ba kwadu asem we na ye nka wie asem we ya se de asem si kopa so say adonso we see me na man am share on Facebook and o send me friend request and ye den ma Facebook no de wa kan me gitu me share no Facebook na o say ne pe me man say ne pe e pa no me say me se be ma pe e say o follow ya o tell you tell na o say ne se fa ta ma na me wo face me no na nti say and me so ma wo face on classes ma 5 be ma ba ku eniye na me be say wo pe and if I'm good do what I'm saying fear for what here we share Jesus Christ abe wona sincha okofa bonsam e da say aja we sofo e fa cho we sofo okay yemra nkora na hwe no so sesei obaye yo hu mema wa kire wonsam no mu bebre na emomo no asem wa me pese obaye yi kan a wo te ye fa nkoda na hwe no a wo ka se 200 no de na betimi nsam nkoda miensa mama yen kanokre kwan o fa so ko ye no senka me ye be me bia me no me ma me do me ma ne pa odwane ya na wanyane me de no credit e wo kan de evi wo kokra me na me ma driver ni lolo fe me na me use card de ma no se won fantu wo na wutia me lolo fe beki me kan ni pa wo tia me lolo fe nche me pese me gu ni pa kwa ni ma fe ni pa no so wo ye wa wadanfo edanani mama wo wadanfo tia na owu nyina hu kwan a wode me nam so me wo witness enipa be 5 e wa ha
Yam fla no for mine, me na me ko page man wo for mine ho man. Me du kuno ko ye tu. Me ana me ko page man wo mine ho man. Me pese wo frɛ ba pese we na witness no mo. For mine I na ni suban nti. Na ko for mine na ni mu chapa. Almost very several times. Na la me say we ja wade afiri wo kunu ho no mo akwa. Na we frɛ na madam fu na dua o lo fe. Nipa no, me nipa no yusuka. Ana me sira nipa no se si ano ne ekono wahu bi wasema wo kan enye no wo sa ke ana me nchemu ba no wahu bi enti me sira mo wa me na me nkono me ye me ho ade because me bo ho ade ye no so a wo se wo no wonti sika nwale ade afes me bia kodo bodifo wo mu krom bode ne ba me ta bi nko race course nko ton na me nchi di plantain asa wo di sika na be ye me ho ade ana me kanta ne say yakoye kakra di kra ne me me wo se we me wodi ya wo ho pa o ma wodi ya wo me ho na ko pa ni fa me ya wo nko be de fudi ya wo me ho nyene mama kada mi tu ya wo se ya wo ta se bi mi ya wo ma ko be bia na namla because na ko pa ko ni ma ko mu ado no ya de wo so ba bia ye bia wo pa ne ya ye ka se wo kuru no da so do no Hayford wo phone no de fatola Hayford wo da so do yire oda so don nya botre mame adai ma kwanya boy yidi ma adai nya botre me ne Hayford na kasa bi menu maduro woni kan betinya kasa asem we mama oda so do ba ne de yima no ablabo we mo asem ba ku me how dey we na me don pa o even this year me share ni on the 6 May senka me ye no ho ade opa yen fla Solomon ma ku ten se date be na me share ho ande fa ho ade no aduane no ho ka nyina se wonim ana me ka che se o ka che me se me nto mama ye ti obi fie nipa na ka che ye se efie ni ati mu no obetu ya 1 cd kron fa ma ye one of ukobo letter de beto ho ana me ka che o se nipa na adwene na o de amaye no wa ma ya adwene si yen fa mobla enye se bia wo di eni by what che se ye nya 2 cd yen fa 50% ntu ba bi nti bisa na asem nto no ma ne fla na busu ni bi da be bia na metua ho ka Hayford mama se de me pese me hu ni se ne hawo nyina gina sika no a mama sika ne de na wo be ya fa ho eno na mba be ka ne sika ne de sika ne de obenya no wanya no ko mama sa de anu odin akwa ofa so ko ho eye nimguase de mama me ne no me nyese ba mo me nti wo me nya ohwe mama me ba wo de mamiensa ivi ba ko no kura wo de ne hye wo de sanyin se ne hye me woni won ka se bia won sampao se se e bo so ho wo de akola ne hye me ama me na na ohwe me ma me wuye me na na ohwe me ka se me wo na me fa akola ne mesi ne na so akola na me di ko si ne na so me na me di si ne na so ni se ya hye papa yi won ka se me bua an da bi me free kuma wo de a hye papa yi won se na won ko no homete na me time o ma ko ntudi nyin sa na me na me nim se nye won na me de ma an da bi enti e kire no be kire me se akra ne nye ne ba tuwo ho akra ne papa me no yam na ma me hu akra papa o wo ko mo ma obi ba fa me ko kai bo me nim sa na ya hyehyɛ ho de a won me no obi oba no kra wo ho e fa me ko be ma ko kire me sa akra ne nye ne ba udifo mama twese mo pa mo me ba se ni enko ase mo bu boni se ye be ye ne se tie me se yo de na ka me pese ye ne se o de ke yan ka sika sem no wo mama sika sem na me ka se ya sin ma ye den mama ana me ka se sika sem o fa ye de film so ye de fo mama abawa wo hu ana na me ka se na me don pa me de mo so wa so don oh de bi e ko de ma fa so no mama me na me do no tinna de na busuafo ya me bia na me fa ho bisa no o ma me ne na hia o ma me timi be di matem ma woni ma me tina ase di nkomo asama me kan ma ti o woni ma me tina ase di nkomo o ma me nkasa o ma he ya tu situation mo di me tu o ma me nkasa kakra anya so ma me nkasa kakra o woni ma me tina ase di nkomo me woni ese mo petu ya aka e ko be mfie nu mu nie bia ma me nye no ma me neba mama ma na fa ba bo no so nti o fa je so ma me amedi matem abla nti wo se ni ma de ya aka wo na me ko di be ma wo de no wakwa wo don so repeat wo so afre wanfa enu nti obegina wo di matem me bo wonka abi ma ye me wo aka na ma me o ma me tra nche 1 year anse na watu wonka de kura me ma ye o ma me a wo no betuma gina so se medi o ma me atema na ase ma ye ni si Hayford mama srew enkoda ni sika ne di mama nkwala ni sika ni uye nyamesumu ni anyame asem wo di potential ha me pa to be honest because penifo pa me no mo ye penifo pa ibi ahemfo nyina a wo be hu sa video ni ha me kra pa ha me kra because
Lucky to be born you be. Yeah. Or say it takes a long time for people to build, but it takes a stupid fool to destroy everything. And so I know Mammy Tim no me here. Say dia mekaya. Tell me the pa. Nyumba yana. I'm a priest no. We will feel in kakra. But it takes a long time for people to build, but it takes a stupid fool to destroy everything. Is the one stupid fool? Mama, I don't know what they're about here. That the Brian and Minya Dom, I'm a no more young piebon. And let's see, just imagine, say, what the just Sima. I'm a dog and penny for a kitami tears him. We are Genevieve. Oh, that or him. But none of me part, and the cat and the class say, Baby Okoyan, and what they know can. This ano, over can cry. Mama, come up born who power. We are midday. Hey, a cabana, we are midday. I am in the candy, inside in the power. Ma who pam bet me na kwaya ya na ha mani mi papa bisa baby dey na dey ya me me pa cha do dey ya mo de ka kire me wo ye na mani hunu wa nyina mo ka kire me so wa ye ni bibi e kuma ade me mama mi jina jawo e be ye njuma fa ko ben traffic ko pin for na me communica me ka kire me se me na be si ho ma woni na na ho mark ne na ho example ne na woni na ho example na woni na ho na wo so fa de ba ye me so man fiu mo so kwa yale mo so kwa ni Becky me ba Becky effort effort osofo hwe nyame asem Awurade kan yampa tie no kura so kwa Pentecost Awurade kan ntina so be sha self in film wo sa na wo di kan Bible ni kita wo so ba me akire effort Becky mama utimi ka asem no anka wanfa ma ha meboa effort nyabotere kabakoma to yem na yensi form tie de waka no wo ye nyame ni pentimi mpese ye be ha obebre ma yensi form wa ye be kansem no waka ni nyina wo form wate kama kuma fato ye mwame wate Hayford mama wate yesi form a ye be kasa wate me pese de wasi a compose wo mani je wo aha enti nyame nti wo de gya bibia ma ne ka busua Omes aye lemon charcoal toothpaste ane aye Omes aye peppermint charcoal ana me kan fo na me dia ma awafo yi wonum ye ya me ma wonum bi na wonum de akofie mpacho we se de esitie we lemonade no bibia na da ho enfi pa ya na waya ahwa ma me wate na Hayford wasem no se lemonade no anu onya bie we bibia na da ho anka twode kakra da ho ya akakadro kakra wom wodi dwa so asai na tie hye no so na wanya bi ato na afi eye peppermint charcoal no sei na tie bidie wo ho peppermint haban no da ho kama pa wodi twusi a eniama president mi enu betimi aya maw wo ye obi atokro da wo si mu a enu ane se wodi bi betwusi da bia anopa enwumere wo be se entokro na da si mu ni nyina no ebetwetwa enwo bacteria ni germs ni nyina no ebenyi ni nyina di afri ho bomade na pa kira kwai na wonya bi abusua nkyemfa na eye fe de say peppermint charcoal no eduane wo hudo bebre miane no hudo bebre na ye de agumu a masini ye fita de wanu mu nsa drusi greater na bibia ba bia wanu adru bia no wonya bi de to sen so kama pa ebe yi fi ni nyina de afiri honum kuma sia se wudu ade Catalas dynamo ye ne eye solid fm ene di hwani mu wobenya bi wudu keje tie Dubai so a wobenya bi ewo ho afi pharmacy shop bia wuda se ope Omes original lemonade charcoal toothpaste and now so say ope Omes original peppermint charcoal toothpaste wonya bisa wobenya bi bia na openche mu fufro bi and now so pedo wetu a your number ne 0244 710306 0244 710306 obetumi so affair was 0243 814661 tap send the sebo modia one so betwe tap send app no na fisika kakra brafie wo first transaction no you should promo code Nhyira FM e basa obetumi enya bonus £5 and also say $5 something a floral case diaper no abata no wadua to mama fra no to ho moto wunya bi ma bofra no obeda na ho ama wotimi enya kwan na wayo bibia floral tissue na mawa no boys ne girls ni nyina no yagye atum open no dudu atu a
supermarket bia obenya bi na mo betimi afre wo 0243 033 mami fa won ko Dr. Ba Asuyeye Ba Herbal Center Ba dompe Dr. Atenase Dr. Mwakwaba mejo so mini oba na pom to say nyanko panda roma ye da yesu ase another na ho ene die ye dompe na ho asem ne so grofo bebre aye asuti amenne adansidie doso okay enti wa Atenase ne a wuti a wo he onsu gitum se yade na abewa udompe mu no wo de ba Dr. Ba onsu benya adanse kese free Dr. Ba enti na awia yade nchia kese be free Dr. Ba e di ama yahwefo ene atiefo obi a Atenase a wo he nyankopɔ onhia no pa afei yade number yedidi dwuma no be ma yahwefo ne atiefo na ye kasa de ye ntimi anka yade bi atini paso a wo de ofa no sa ye kwankro a ye di wunya e ha wo abrabomu no o frɛ number na ye be kyerɛ wa mo aba ne tu sa yade no afri ni padua mama won so oni padua no wanya no fa anwudie e 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 we a number Dr. Ba yen yedidi dwuma ewe aso ye ho se o he Dr. Ba ye wukuma se atonsu agogo aba hospital na si atonsu agogo na chi ana Dr. Ba ewo ana fe enkranso ye was Painters Road 18 junction ho e ho to du junction so wo de busa akwara opani obi o se o ko Dr. Ba aso ye ho eno nso o mo be kire ama won so o de wani a kire Dr. Ba aso ye ho na ya ho ama won so o ato ena awia ye di nkomo ne ye ka kire nipa da sani a woti ye se ye ka nipa da sani se wudompa doctor wo reso se se we emre yimu de eye Dr. Ba se nkwanhia be ma wudompe ho aka se yade kwa akofa asem abre wudompe ni nyina no sa no ma we nyina aka bo mu ababia betimi de wani kire eye chamfo ba enyarewa nyina bedwane se ka se enyarewa nyina bedwane eye na nya agudie fi se obi fira bro se to aso ba miensa ahwefom ama da chinka se eye no spana kodo abubu nkitenkete ama ye de na beto ama sa spinal cord no etimi atoto am nipa no boso mepe wetimi asole afire ne mpam anante ekofia na chese Dr. Ba enyarewa ebedwane afeye entine yedi nkoma na ye ka cho se enhwe ma yade bi wewa udompem ema wo mre obi ho asasabro rheumatism afodompe ni nunum amenne ensuoto awiabo ahuntum fra mafa akra wo se nipa da sani no akadem eje bentia oka wo ye se me sasabro na ba me hututuo na ba achaite se ne ha me emfa wo no nkeka sa de o nentra fie fi sa abere bi ebetimi aba entidi entina sa yare na ewo nipa da sani mu amenne wa aposo yo ya enu obi peja ne nsem peja obi ode ne nan yesi fom ana aka wo no obi ni dompe mu wi no pa chese wo ye no hu hwienye ni nyina agya arthritis ne yade te se rheumatism sasabro mo no ana aduku dompe ne kase no ameni pa bebere esofa ewo sa no manum enu na Dr. Ba se abere bia ye mo dawuro nka nche wo se sa no ma na edu nya ye wo aduro aya haban ani di se adwuma no etu obi na aposo ye ne ya ne nan mu kase we no wo ye no hu hwienye sasabro tete no wo wura ya so ye wa eya haban aduro ye de ma wu ni pedasani wu ni paduani mu a bibi e fene sasabro na arthritis bia no e be free ni paduani mu ama won so wanyamfo anwudie enti na awiai se sasabro arthritis ana ajo nkasa aboso a eye Dr. Ba afemi ni wudi nkomo obi wa ne namu dompe ana kasa ebu e bia ka chewo se udompe no so wo de kogoro medamase ekoyi obi nipa entile si edi nkomo ne ka chewo se papa bi wo ko di maami bi wo ka se mu abu eko boso yensa wo de ye wo ara kasa ne ntoada wo da so da ho enti na beti makole enu na Dr. Ba se ena wi mi ni udi nkomo so wo he mu otie na ma me kro papa kro no wo na no aka chense na dawo ma wa ye bieye on fa mra ne yemfa nko Dr. Ba ne yemfa boso me ento adumpe mu obu mpe we na apede yen kase no yenya ne se obetimi asesa kase ne dia bepi aso yo ekwa ya kase ne befa so obetoa asisi ba bi esie de eyeyen ane ye ho adwuma eya haban enti obi ani dompe mu obu ebia obabi okọ school ni akọwo no ma ne nsa no dompe ni mu obu obi ho okobobo obi afuo mu no okoye obi ka de ne hwe ho
se be da bia na ye ka se o akwala de oni dem ma me akwala di dem sa akwala ni dem a ejina ba bi opira ye wode ne koye kize bi ni nkwala bebira ene o mo nyina ye mpanimfo a o mo nsam gu ene ekonkon ntimi nyare oni dem wodi dem enu nti ye mpesa wo betra ho na wo do ba ne nsa no enam sika kakra bi abetua ne ba bi nti wo se atama me o wo ntabi ntwoma mo oni ni die wo sa de ne ho o beta akwala ne nsa ana ne nan ana wo pani wo nan enti Dr. Base ba bia dompeni mu abu bia no fabra ya so ye ho ye beho ana wo de no de ko ba bi na ntu ayi a eno so de ba ye ya de ye be ni ye ama wo dompe no ACP asita awia bi ni wudi nkomo afa nipa ukotodwe eye wuni no se ye ka ukotodwe ya de a eno na nipa dwe ni nyina akwa no dwantwe no epopo no eno na ye kese ewo nipa dasani wo ho na ya de a se eno mo ba ma na ya de ba mu a etimi transfer na abeso wo sere na fo wo to afi nyina twetwon afi wo be sori ensori no akafom enu nti wo so wo kotodwe wie ana kotodwe enyere ntra sinka se ekoboda die bi mu ansa na ye ya da bi ye wo ya de ebe ma wo kotodwe aja eno na na ndi nka aka enu abeba wo wo bitumi ati pensi pa obeti ya pa wo kotodwe mu obu wo te ya ne che wo hu se wakofa ni bo de achechire no fa wantement enye wo hwe enu ne ye ka che wo se ugregre na wo cartridge na ededum peni ni enu anu empese ni enu betwi no se ha ne ama ne bem ne kwa bedemu a enu na ya na wo ti pains wo te yaw na Dr. Bani nje mu na kwa bedemu no sa no mani nyina yaw ama okotodwe no sebe etia wo na no anase eye deda ana anwo a ni nyina no de ba ye di ahaba na tu se kin mini aba na nfa pe wo ba ne asani a wo be se sede nko aso afunu mu ma efise abani ku wuwe nkotodwe nim na ade na aye kwa na ewo kotodwe nim a wo de wo ye china bre no wo se akosiesie nie na pam yade no etu kotodwe wo ba Dr. Bana wuntimi mfa nante a wo nansa de wo nante wo betime de anante fise nipa bebre sabi abrochifo mu fi amanone a na nka sabi ye de dade ekwohwe mu kotodwe na so mu tie ya asem bae enne omo kom de ahoden ene koye abrofo no kwa hu omo a ofise ne hin na akoye a ayese enti mu e Ghana ha na wo du kotodwe mu yade be chinchini baabi bebra wo bebre fise na wo do ba ga kopie baabi no eye sika no okojo oju wi a no asa acha wo se dompemu de mi ntimi fa Dr. Bao na ne wo ba ye ho prekwa nka card na okotwa ye no ene lab na ye nka bisika nka enka obotom enu nti ne ye ka che wo se bra Dr. Bao na kotodwe ene ye oya yenye na honto afi obi echi ka se ne spinal cord no obu ane die no eye nkwanhia bi nu nyaaye ana won pam mu anti afi amen na okokata so a oda wona na chi tutu ne pa na adi nyanza abayifo bi le firi ni ko babu no ma me mo asum nyo mo mo agaza kra no mo ntimi ntu no mo aba babo eye yade ana mo echi ka se no ntimi nkoma enti obi ane echi ka se bi e bi ama na bubu aguo e bi afrat na bi so e mutimi bie ene timi rewe ni nyina bamu a yes ana chika se ne hyene nso se eno na me nipa chia so obo nso obi ntimi ni mu ayi chika se obo nso obi wa chimu ama ni sisi na kwara ama ni nipa bia ha eyo chika se enti chika se ni kura nipa enti sha se ya wo bam ana wa chia wo ba ye ho a enye operation eya haban ye sha se de tototo nkasa ne so nkakra ni de bandage wo nipa bia ni nyina ne amo ada nansane asane ni achechire eno na abranti ofiri soro bete hwe ya abroze to mi ensa wa ni bosome kra no etoto akama isa haban na ekuta no si ye ka ne dodo ya ye dia bomu ye de sa ye de na kire se e wo so gidi na wo de wachi kase no eba Dr. Bao na ye afa ye di nkoma obi ti obeka se ili ya de ye mo so sisi ya de se bi nsi tete nkofo na de hu kra ye toto da abese no wo sifiri gam zo kotoku kwa ni sisi se bi esi tweno no we nyina no o ye no nto na ma Dr. Bao adwuma ye na so da wo ye adwuma no esi fam aba ba ja yare se because wo to wa una abusuani nyine kura no na ada fam a hwa na beko ede waba etu ya maame wo ye papa wo ya baba wa usisi pa na ye ya wo pains e wo waste mu a fabra Dr. Bao and also ya haban na bia ana nyankopa da wo ma ye didi dwuma ye ka we nyina abomu ani ye ka che wo se enipa wo dompe no ka se enipa wo hweso eyi hu ayaresan eye Dr. Bao enti ba bia ka se ni didi pedasa ni aduro bia no wo de ba Dr. Bao a ni ye kire wo se tumi na de san ka se mu yade no aduro na de san ka se mu yade no ekuta Dr. Bao enyo ho akini fi oni kire ya so eye ho na fi ye momoden ni fa haban ensa yade a aba wo nka se mu na honto ye we mu a
obi dey diabetes asichire yade eno so de ba doctor ba ho a ba bia sugar na gure duru bia papa ba ko ba wa nu nuo sia na ni sugar ma no ma da enso ba doctor ba e 3 days pe o sa ba bi mo o be check no na fe o ne yiri nyina esere ni nyina duro no tumi go mu sa yade na senki ya mi ani akoso ni akoba bi papa te say Dr. Bawa gidie beba ama diabetes no etu atwa ama so kwanya fam obi wa dum how edambo eye Dr. Ba etwere yade eye Dr. Ba hwe also ye mkuru eye Dr. Ba ho ana beba ye ka we nyina bo mane ye ka cho say ye the numbers no e betu gwa ne ye de kasa na abawiye no hu say ye ka yare sadia eye chamfo ba enyare wa nyina be gwane yen ana haban kasa yen yete na bibum etu ne wa ne haban be challenge ye ne kuta haban ye duro enti number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Mr. Ora Dr. Ba ye wo kuma se atonsu ago Aba hospital nechi and kan so ye was printers AT junction say enyumra na no padu na so ope hospital papa aye bibiduo e die na akọ dia ba bi wo so do ani kire eye ba bi ba akọ pe eno ane ba okay ya ba nyango pon sham so pa enti wa wonim ehwa na ese wo de wani e kire na ukotoatoa numpe no e ma honam esi honam so e ma sisi njia na sisi che obi bejo girl atase obi bejo yere kura ama waso aye hye yentwa e ho na yenye nkra tew yetwa e ho e beba sia. Nhyira 104.5 FM. What's on this channel?
Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha Mamma Fro. You know what you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download do tap send. So download do tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download do app na two phone so. In the process, maybe say promo code a basa automatically no. You charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, you charge $10 for free. Oh send this cancel. You tap send dear. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party Jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha Mamma Fro. You know what you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in discount. Oh, you're the buy and Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional. You see, big more. Say the old queen and colors, so you know, tie and down and what thing. What do I be? Mama one. Mama one and pa. Okay. Mama and can kind your comments no kakra. Make read YouTube dear and Sally na Lewis. So say hello. Hello Sally at the say Thomas Nyako. Also that's the golden rule. Okay.
Okay. Osman Bariki to say, asemi the okay, that's a question of the day, no. One so ne dia what buy no. If you little say Ohemaa one of femida say edodo. I say Ohemaa oba no dia say when you broken heart to work asa dodo. When is Cecilia. Clement adu Jemfi on YouTube was say oba parent to kasa basa one from Ramsano. And I pesa be masama uska. Na yasemu. Kuku dose na mo I was say what's a media no dey. I say oba Jimmy for our dey ya. Anoting. Okay. Kuku say, I said, ye can be more no. Ana there be enya no sa ha de da no eno ana ye de beto na nso to na ya na etwa se ye tie ni nyina na fe ye hunu ba bia ye ka asem no de ekro mama na Facebook na Priscilla Boama was enyom the title no okay mema adoma hwefo akwaba ye twa ye ho eje nkrato kakra na yasa ba bie mabadwafo atena se meko wonum chance see na fe de aba no Facebook pacho meba no mabekin kan comments no aka no na menye birthday we say every Canada enti MCR wadaroma se wo ho de wadaroma so mu na menye birthday we enti free mu sisi we Eric Osei Bonsu pacho owo Canada abochimem na ni di wo bradwumadie ya chi papa ya chese wono kura no enche wonom ebe bie wo bra fan club Canada won ne be ye chama wo ho nya asem ketwa enti Mr Eric Osei Bonsu ye mama Margaret free ne bankasa ene ne birthday enti MCR madaroma na kamode no atoso di mfoni na atoso amame na yenhwe menye emfamfiri woni yenko okay enti ene Mr Eric Osei Bonsu a friend Osobo and ne birthday. A man happy blessed birthday or Canada abochimemu na said you only Canada for any CD or breduma di enwachino yanya birthday name free moi emwa eti yati efri nyina ya wish no happy blessed birthday me hu foni no MCR eti mesa akwa na maba ababe ye let it go birthday no mesa no for sama okay mama nka bi ewo obeya ense odi kan bai okay oni kunu se ne omumienu de a terrible ameka ne se utimi ni obitena ewo mma dodo that means estati wo baby ene be wie baby okay tisia na na oba na asem ka de okasa boko ni ade enem big mama ho adwiri ne pa na me so meto me ho dwiri me ye kasa o ye ni ye subi ema ye nhwe nwoma bi ye oba ma be ware wa ye nwoma bebre obi o na okotena se bia se wo hwe wabrabo na wo hwe wo suban bi nwoma nketinketi bi ansa na watu anamo bi okay na de ema mi no mo ti ha nyina ano ya omo pre tesa omo kasa ni omo ne ye ni nyoma bi omo ye na wen ma be ma nware wo asem so pese ware kura de wo ye na e ma ne nware wo yensua kasa yensua se ne esi boye ho se oba wo bible kura kan se embre ye ho ase na me ma no omo ndo ye na se yamfa ho bra se ne se oba se de oti ha wo ye pa bra ne kan yampa o se ye to aso a ahwe be pam omo nwie no nyina fia baba na wom se bia baby na fa baby no de wa ye na enkoyie de but wa control no ho eni de wo si ni ye kasa ni ade enim dudu a ekoso de but obai de na de wa kire se sabi ne kasa ni dimi na nyoma bebre ya ena adi akoatia no sana be kan ya okay yon su kasa yo ye be ko assign aba biem na ya be for the second round evangelist Ohemaa nyame nhyira amen Nhyira Facebook ahwefo ene when etie radio ne Adom TV nyina nhyira wo mo pa Ohemaa hwade bi wa ha me kan se bi akira wo ne ena asema me ka twa mystery hintasem eni wo ni pa nyina nenim nyankopa wade na oboye na ohyehyɛ na enu agu dadada sa ahyehyɛ wade bi a photocopy ba ma beja na jane na a photocopy sa adentia wow, oh yeah. The Phantom of Atmosphere story na ekoso hana. Utu se
Epacho. Bema biya ode na adwene bema oba biya no bewu ntem. Sase mo ka na se wo kati aye na se obi ko na adwene bema ye ya. Na bi se ka se ma ne bi me pacho tie me ye. Me so oba dia o. Itu fi so yere ya. Eye otiye because e ma na ite se nkate egu nkate em. Ni so sesam. Na wakɔhwɛ mayi nyɛ sa wo sɛ nyina gu mbanya nkate bɔne sɛsɛ no wura ɛma na ɛkɔ so omienu atabia bibi omienu nyina yɛ chichi nti ɛsɛ wo sɛ wo ma 50 siwa emu 100 siwa emu 98 ekiti chichi ne yɛ dɛ chiti ne yɛ ɔba ɔne ne kunu ɛte wɔ no san ɛne mɛma nsia nam ɔne bɛma baako pɛ ne nam anyɛ chichi konsia okra num konsia chichi emama ti he mama na bo ho modern perfectly mama no in fact o ma bo 100% ona de bama akoma bama de ba ware a nya no nam hwe obi odi mi yiri di bia no mpato onyanya ni nso enye nuho kini oba no emfa wadwene ene wakoma nkwa ware fa adwene ne nkwa akọ bama bi o akoma nya adwene kwa ware bia no oba de ne ye domat. You get me? Me, how can I get you? Okay, you just will get me. Bama o de wadwene no akoma kwa ware a oba be ye o te se domat because oba de bia o demand amanda ne china obo hunde side bad and atmosphere character. Oba se sa anytime bia enti na oba fie dwaye ba o sa penti nanim obi atoto anamawre each day oba se sa enti adwene no ango fie no etimi think drop down enti oba anytime bia no otimi se sa enti ba na oje oba di bebrebe a owu ntem se ye ba ye de ayi beba ni atechire ye nsa because brofu na wo di kuye wa ha no me kwa no bi kosoro amane nkosoro angogo da ye de angogo pressure no e wo left wo adwene no e wo left side and the drop pe na ma nipa no do mo ya mine o da bi eno no ya mani angogo but this a doctor your angogo mani left big mama oh angogo mine no was side wo dey left and right I said embrace ye pray mami e de nyankopon ase me be no pray ya ye be Akosia by 5 years time to 10 years time. Yeah. I sure you nya penny papa na penny papa bia wo wiase bi. Me nyini bia. Okay. Nenso se wo fa phone. No wa ko Facebook se manya ku. Say 100 a e bia mu 10 e be yi. If you wonni mu nipa no. Okay. Hwe no dey ba won se me kasa no ho ye me fe pa. Yeah. Stacha na kura no. Ba hwenen kasa bi o kasa ye aware ye huo se wo se obi o kageti a wo se ma ware no enti bede no wanya aware papa aware ge na ma me ho adwiri mi o okay se wo je se be ma wo ya wote hoi ene no wa sha atale papa o wo no wagu huo ni mase akwose amiti we ni se wo mi kuna dress basa mi na me gu mi huo ni mase o see the big mama tie pa ye hu ni kunu pa kwa shirt bi e she na nanta na gbani shu atia o se me ka che ni se ene wo ya fu pa na afi na ni be ma no wanya oba papa yes se wo na wo ware no na ne ho no ma ya basa na wo te ne ho a wantimi ansiesie no a na ye wo kwa ware a ye se hwe na wantene wo nsa ma oba no na be ma no nti akoma ni mu what was a game with deep diamond at the papa ni subana no adane big mama me ba abusia enchebia na yene eye Adom TV di entitemu na nsa na ye bedi entitemu no se munim dada se no me nsa ba ye ma me akua ba betena se na Mesdua production okay ti no me nsa eba yene Adom TV ebedi entitemu na ma me fa we ento edwa na fe yenko yenim ene ni makeup na so de munim no Lily's makeover owo Kumasi City Mall patro Royal Hair eho na owo makeup no we ahodo ni nyina bi ne number ye 0240 725287 0240725287 baby a wo bia no wo frɛ no obeba na fe wa ba ye kama pa e de ama
Salsa atade ya ehyemin efi eye Brepunk Designs me pacho o kumase adum de wunya bia wache ebomi wonu ana eja wode ema me ntade t-shirts emano ntade awakofa ba UK niam awakofa ba nya secretary ya niam ba enti betimi ya friend was 0558-198-58198-705 and it is a no me ensa bo na se mo ehu ye mframa mu bie mu na ne ye ne mo edinkra menya birthdays we say emfri ho na se okay we aye Honorable Emmanuel Sarkodie Wowo Agogo New Town Electoral Area. Honorable Emmanuel Sarkodie na your birthday. Ma happy blessed birthday. Yakopon Nhyira pa na wonye wo kese. Sanso na me free year ma Margaret a free year your Glory Calvary Temple. Onwa ne ba Mr. Eric Osei Bonsu. Ye de ye friend Osobo sana ye de ye friend Osobo or Canada abochimemo ene eye ne birthday ye man happy blessed okay honorable ne dasono all right eti Eric Osei Bonsu Osobo ye man happy blessed birthday Canada fo nyina ye cheche amosronko kwa so enche se maka kire mo se Canada obra enche bia na ye duru ho ye chairman ne daso no de asoa no ye de jawa ne de asoa eti ono ne be ye Canada fo mo chairman eno no Mavis Goka Ejoso fire station we efident DJ or say Omaw happy birthday Mavis Goka Yakopon Nhyira pa okay eti big mama na wo kasa yenko se kwa ware bia se kwaje ware a I was self to a demo ban said, Shanna one said, Bema Nebufu no one more. Okay. If the Nippy be a commander, why be your bubble? In fact, get a man who give me power. I said, no, but I'm not some. I'm not pitching no because all comes up. I'm in fair. Said the Subanya. Oh, said brand sister or cat and not so no crab, mamma, Nisa, Gana Mamino. As a man or kind chest on Pembe, yes. Yeah. Na obi abe ware oba. Ene na wo mama wonya manana. Ompena sem se de. Asemo. Ade na wo mfra oba ne bisam se de na wo ya wuko obo. Enti be ma no obodam. Wo fiti ya na oyi ni nsa no obo. Enti wo se girl me bon price ba akoto omo no wase ho. Na ye tu no fo. Se be on se be ma na wonya no fofo na wo wani abe na so wonya no. Se be ma ni nyansa se ya mia ka ne ya kam no bejai. Okay. I said, "The what do you will be no? What to me the BIM? Yeah, and some no can and some no can and watch it. Okay, it is one to the hopeful. No one's the son of Subaya, and no boy about 10. But in them, say a boy no so bad time in Sumo, and Manu. Oh, the money the Bama need to make us all in the map, and no dear, move from Swan away, and the one no, and also, would you about warm? No said, so my brother, no, because when they're not boy dey before beja omobe yeah obeja say no waka because na no dey yeah e be kwesi ka wo so dey bra wo no yeah na obi a oba e na megiri 3 billion what boda wo wo bi da enti one here obeka dey ensese onya yeah enti e hona the confusion baba me mo me ma wo me ho na me hwe wo mo o so wo say dey o horo kura no wonya me ma wo so yeah o so bre wuska enti is all responsible so be enema Ohemaa okay Ohemaa Bacho, Enra. I'm second round, my band. Okay, one tea. Enra, Mumienu. Say, Yamuya Mighty, Mulobido no form. Mudia, Lobido. And it's just in them. Okay, Mum, the assembly bread. You're fair quite to another daddy. We'll be any Lobido from your just in them. And no, I'm not getting any them. One's a kind. Oh, Daddy. No, big mama can now so can say the man go be oh one na and you go home the line of the statement what do call any good them tio what can some have free ba ti welcome bro for now when say kwa ore hu kakra daddy thing I want to ask you back kakra bet ask you over the phantom line na oba tan so wo ya ba tan ya me nsi ni bi me yam ne nso ne nkwala na ka wa ba nkwala na mu dem
Akwala no what 4 years. Okay. Ketu o 4 years. Hold them no ya adwene. Ti o ma na di. Come on. Let me have the words. Hey. What do you want with them? What opening? Ketu o 4 years. If you really a bad tire, we are a sensible bad tire. Oh, we are capable of bad tire. Mama. Kola no na se jaton kola ni mo ayaka na bibi kra ye bibi yan kola na akola ba ko ejina ni nua no ho ofa ble hu chan kola nine eni ense gudem apupunim afra da ma na se majaw ma na gu ho oba yo ni kola ni nye ba bi oja kola no onko kola no gu ho Bible say mo ho boni cheche mo o ya che no ban kola ni be ya go so de mo go we afanche na nko ma ha I respect him a lot but the change to no ya dey oba na akakra kwa hoto de ama no. It is Ankola be do there we wa. In fact, your boy be from not think about the innocent boy. Psalm 100 and Psalm 141 verse 3. Verse 3. O say you wa no. Obanyine no so yande. Ono no papa no ayini ni na ote ha no. Yeah. O say ono no wo he one oba na setena mu a oba we ye nwale no. Oba we di ka kwa abade ba ko. Amfa. What is this? But age of 32, look at Ankola says, and no problem. 30. I single 6:30. I am telling you, you have to sit down and think. And you say, in fact, number one, my mistake. Yeah. Since I'm not brand here, not so best. On Facebook, and look at yourself, what do you need? I'm not here. I said, I'm only 2,000 years when they have no yard. Oh, yeah, and 22 million and some. Why is your first husband? That's so for no crown. Will be able to preach. You preach to a friend. Oh, yeah, my God, you preach to a friend who got with Jabba women as my wife. Oh, so many the wa. Oh, no, paying the power and can you want to back over it? Oh, Bible. Verse number 1. Then Ecclesiastes. Osenkanfo Timiensa. Demubako. Osi bibia wo nebere. Amekwa homa no so. Yenhwe na mentie wo so wadwe nkyere. Bibia wo nemre. Oh, a fa wode bre jai wode bre sun wode bre sile wode bre menim bre kura wom na menim bre kura maye wom na onso wadwe eye wo sei me fa me first call. Hello Obi enya maye. Okay, wadaro my producer. Okay, hello, good afternoon. Ohemaa Benewaa. Yes, me dofo me mo ha wodi baby afre free balebo akwesini do sanfo aduam yo balebo pacho yanko. Yeah, in fact girl no tea na num semandra asmo bae pa look at the ration obey nande the ration pa obeshu to work the program ogu man ma se papa ade oye die ogu eni ma se papa ye Facebook comment writers ene wo me hu say event ogu ni man ma se papa don't come question me Benewaa no nyame enye adwuma me da ase asepa we Facebook asama fo na lewo no atia to mu no. Okay, hello. Oh, Kafra, Pacho. Hello. No, Pacho, would you baby afraid? Pacho, me Joel. Me do a hand of me. Mammy, that only pan me, and my idea. My love is a mother, my nephew to another my. There be a country program, be a program now, more ye. So you know what you is traditional. Yes, you are dear. So that first case, you know, I buy a wood yet and open some cannon some bed decker. So that's it. Into a some 2 years now. I young fair cutting Mamma Madika can more videos. So, one the cat a sunset in normal baby in a Facebook or there was a software. So, one man and the hot also into Mamma Yam Sumaya thing. Into young man, my also yes, dear. So that's it. Young Shia, the young Paddy, and no money about you. Mama, Yaman come on, all right. On count so on count so yana watch WhatsApp number yasha. Hello Ohemaa. Yes, Auntie Saturday. Yeah.
me da sandara na mo ya me da ko ntimi ka mitimo dise me tworo ma ko kenkan ewe die nyame o hira mo amen na me papa so me brofo ka no se se woni me ye ma manfo aka de be kwa me na ka brofo no wo ka brofo na wo se me papa di mu ade pa nyame o hira no o hira lady good ene me ma me nyame hira mu nyina eya na wi asinde bi e ka se asem sia di kanya bo san na wakasa si asem sia na ka se wakasa da bi ya baka bi ya nyansani etie ni aba no so hu be ma no se be ma no we na bufuo se be ma no we ahomiti o menim ai no we ni suba ina piepie sei se be ma hu o Facebook na so wo no atena kra se ka wo ma onyansa ya adwuma na wo bu no o mu be ma no na o asese kwa so mpe be ma no na ne ho tie bre se ne ma no ko ni ne tena e njafe no wo mpe nso oja akwa na okoye no mo nfa kwa ne ma no papa na hwe na ade na onya asumgie no ntimfa nya na asori na mi hia mu ina mini aba ko di so chia pa me so pa oh me say fiada ya bebe yi jadjom fiada ya nyina ya de sofo beba ho no be ka brofo a kire ma ne wodwomo na interest you na me mfa soro ba ko hello me don from Pacho wodi ne ba bia free me Pacho friend antina na ya me kasa free German over ya mo bebre na osofo de se mantie ade mo a ya na mi hu de me ye osofo ya o my stress bi wo me so na bi a me tie no ana se stress no ko okay nti osofo de me twema no pa okay de tell say Maya mienu ni na me ko mo abomu wo mo nye ready ne o mo nye ready say wo mo pa wa Nhyira FM enti ye me ka se me ma o mo siso no say so o mo ko wari ana o mo hu oba bi na o mo pena ana o mo kita ma ye ni kan misa ekire ansa na o mo de wo mo ho akoma oba no ana o mo de wo ndo akoma oba no because tembia mama efe ya o ta kan fa say ene yemfa ya drin kwa wari wo kwa wari ya drin because maya na omo aba no say wo kasa wo de wadwi kwa wari ya na ana ha drin because shede omo ye no eyisu omo mani ti o omo manu etie wo mo ku aya kwakofo mo sesire no so omo utie enti we wunia be ma kwakofo ba we ya Ohemaa nti oba ka tense onko so nware no enti Nhyira FM aba no enti mema no so ya omo hwe omo ntu ye pa mese omo enti de kakra me wo kana no metia mu nyina antina na yeda sepa enche Germany so ye bedru ene chese na o maso sompa na mo boy filling station o maxima na bi obo chrome sister ma beauty o Bomsu gate na fe Tachimar Sankofa radio 98.9 Takrade na fe Virginia USA Solo FM odunkwa no fe Amazing Grace supermarket e wo Cobra Agogo market of Brescia Italy na fe na one enterprise o Boase yes pizza office wo nya samketwa odanche mo born to be arena was a fitemo next door fashion what top high master or guest in Bomsu gate master tola o kodie krom de diako confront notchness in the midwifery asukufo ni nyina nyame onhira mo pa banti madwo mo ma me se mo ye kikim enche mo be ho ani se nhira obra chese ye duru hono mo ye ne mo be hwia bom den race course so so fia ko bi dwom abinchi so ami dwom e ma na mo wo kwa ne ho no mo ye buei se be mo sitie ye enya asem ketwa na fe udru eye kejetia Dubai udru edum Women's World Bank dynamo chese bank fo ni nyina etie ye enu nti twan na menfa wura eye hatsa mixture ene hatsa capsules asoye doctor atnase ne mana kwa ba na ene no yetimi amfa frefo ne pi doctor apom to say ene dey na wo ho nkomo be ne wo ho
Yema ahefo ne tifo ni na kwaba. Okay. If I'm hack healthcare, I could Hassa mixture and a Hassa capsules ediaba. Now you can Hassa mixture and Hassa capsules and you also stomach ulcer, you from crew, you from kicker stomach ulcer, nedru, and I never be doing komoka crack. Now MP no I not nipa bebre or misconception. And I say omo a dream be say ulcer na you be a on time and I will train yam combi and a tanya also nanso entesa education and as I dishia kakra be ma yehu ene o ma ye befa so a ekwan ye fa so enya osa ene kwan ye befa so be boy ho ban so e de free osa ho na impo ne se enya nya bi awie a ekwan ye befa so a ye betu osa na se nya se ye so so ano ye manage ye free ho kra nam se nipa bebree ana se apomiden aso e fo bebree de adwin bi ahye nipa binum tirim se osa ne adru untimi entu osa se ne mum no obetimi asoso ano ana abe manage eno na Hassa mixture ne Hassa capsules ne nte ho ana ne mra ne di osa tamfo no ye provi ana ye mo bi ehu se osa no e wadru na ano dru etimi yifi ho prekope no eno ne Hassa mixture na Hassa capsules ye befa ye de numbers ne betudwa na wa wutie ne wa frɛ o fra osa na symptoms no ebi wo ha so bia ne se de ne de esiye no na se de esitie no ye wo symptoms bi wo kra ba wa dwenye wo se ye osa nti de se de wo feel no komodie mu na wo fra na wa chechwe mu de ache doctors no na afi omo ache wo kwan abefa so a obeye no na aboa ama osa na ha no so atimi afi ho enso akọ ede ama ye number ne ye 0240 23 38 sorry 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and 0203 82 828 55 0203 82 2855 Hassa mixture and Hassa capsules numbers. Now said they not me cano. Ye betre also enye obia sebi o chene yem kom bebre quantity mina also. Ana enye obia beka se oye nyoma boni bebre bi nenya also. Na mom no osa e wo kwan bi e fa so a e ba nipa so a nipa bebre adwen kɔ so last week e ba e ne ye disua kakra na ye sesua ye cheche ho ade kakra ye ka se osa no aboa ode osa ba no ye fe no Helicobacter pylori a dodo na fe no H pylori ono ne de osa eba but ye wo other causative agents and I say nyoma hodo a eno so timi de osa ebre nipa nyoma hodo ni bi no ene say ye bedi aduane a sebi eye contaminated aduane a sebi ehonte aduane a honte ade ache so aduane a sebi moa esisisi so ana bibi eno no di a etimi ma wunya osa aside that no say ye be hwe yankase personal hygiene se ebia ye hu ahonidie ebia wakọ washroom no wa hohoro wonsa obetimi akọfa sa bacterial infection ne de afi washroom ho ena afi nso ye san so ehu se osa no obetimi nso anya afri wabra onum aduru a obotae ne se eyi eyawo pains e de afi ho enti obi a aya otanum painkillers ebia ohu se nitie ne ya no akoto aduro bi ne nim dia na ne botae ne se ode num aduro na ma pains a okom no etimi afi no so no eno nso timi ma wunya osa enam se enu ana chemicals e keka bom de yesa enu no ano den papa ayekoto yem a the high acidic content e betimi atwa kuro e de ato yem enti na ya fa kwan we so atu ye nuanom na yetu na ehufo se nyoma ya bobo so kakra yi ya hwe ni yie osanso ebetimi aba obi so wa bra sabe ebetimi afi obi ntasuom eno na ehu pa se ebia onu obi kasa na nipa no ne saliva na ne ntasuo no ababegu hu se nipa no wo sa bacterial infection ni bia obetimi anya bi true kissing because etimi fa saliva mu ntasuo mu etimi ba nti true contact close mouth contact obetimi anya
Helicobacter pylori, H pylori no ebi. But enye H pylori nkwana de ulcer ba said edi kan chire mu no. Ye other factors say de ulcer no etimi eba. Enu nti na ye kai obia say ye mo eho ban say ye bebo ye ho modern say ye bebo ye ho ban yi. Ye mo eho modern say ye betwetwe ye ho afi nneoma bi a ye ya adwenye say bi a betimi de ulcer ba. And the last week me catch you say bia okotena kam na bia wato aburo bi na wo na meti yes o mpacho obi ama misika na wo don sa hye obotom na wo di nsa na wo di wi aburo na yisika na ma meti no uwie ya na wa jensesa ka hu se sika na wo kwa hye obotom no nkra ni sika no wa no na wo twae efi obi botom na efi obi nsam na wo so be hye obotom ana sika na meti ni sesa ma no so afa nipa bebre nsam ansana ebedu meti ni nsam ono so sesa ma inti sa bacterial infection bi betimi abasika no ho a wo do nsa so mu a na se wo do nsa sa akoso aduane a wudi ni mu a ebetimi amonya osa ana ebetimi amonya H pylori aboa ni bi sa ehu pa inti nipa bebre anya osa ma me omunim kwa mo fa so a omunyaaye obu o si mimididi ye pa me ntre me yam kom obu ha so mi nuane we because ye wo adwen bi say ye wo nuane bi a ye di anu so etimi menya osa onu nso onu ondi bi nti ye den na ohu se ne ho nye niye okoye lab ana so okoye test ye say wonya H pylori na wonya osa nti sa nyoma we na ye nyoma boni be ka se eludi ye na awia ye nim ana akofa osa na ba me na okasa na o frɛ ye numbers no enam se numbers ni hia pa nkoma me ni udi ni na no ne tofa bone so be friend numbers no na adro ni na daso no aha 104.5 on Facebook ba share adro no nti mixture no na what one mu sa no and a capsules in the what form no okay sanity all right yes number no number is 0240 238 310 238 238 310 and a 0203 822 855 0203 822 855 into wo friend number no wo fra omo be che wo nuane bi wo ho a wo sakra nya se wudi okay because so wudi se nuane no sa complicate emaya ho ye den nti obi wo ha o se mo osa e bi wa ko hospital ya mani no ma ne no but ya ma no sa kwanche ne se bi aduane we twu ho kakra mendi ane ade ogusu di nti aduro na wo nom no enya hwe mfama no o ha no koso a na e koso so friend number na mo decide guidelines ni na be man ne number no yenso si number no so bi na bia na obi kura twro wan twro wie number ni 0240 238 310 0240 238 310 and a 0203 822 855 0203 822 855 that's 2 minutes akana de 2 minutes fa de akana kai okay na ye pese e board dance die bi 1 minute okay na afi no ye de yakana etwato do ya benya bi aton yo ye mfa abuja ye ntia dance ye ne mra sisi a na afi man akati off no na ye fun na nka mi ntini mfa me nsa no enso me ye fun na me de so na me ti pains wo mu pa ba ti se no se me yam no eye me ya me ti pains ne sa person nka every me sa na nka me ti me ye fun pa ta me ye fun no eye me ya na mu hye me okay but to see and me who say ya wono eno no aba from eye to saya bam trust me non to aso o ho beto because e bi mo de kra next that is in say bumia bomba father nje bumia ejo ni kama madam ejo ni je omo ye o se do no buke de we do bia ke de mu so mo na mo so mo ka so decide what na me ko to okay then you're fine me no ye mpo na insansani de man ka se wu se yes nyame yodo anya ya no for no kra ya no for don de what pro ke di ni o se do ba ko se ya be 20
Siena no dey. Adanso na no dey. Na emre nti next week ye ba. Ye be san abo. Adanso no doso. We kwa no na nka enya brand no aka bo pi ka ho. Maami bi a o se ono no osa no e ba no so be 28 years ago. O se osa like onya osa so wo ne ma wo ne men na wi. Okay. Na se de e ba na si ye no timi so ne mfe. Na so ne chika se no. Oye no hwia enye yi. Okay, doctor. Ye fa number no. Entu dwana number no na me de pa ne se enye se wo frato aduro no kwa ye san kire wo nuro eni nuane e se wo di ye ni se wo di nyina se be ya aduro betia ya adwuma yie. Na wo fa number wo be fa de eti ye sense so na. Number is 0240 0240 238 310 310 0240 238 310 and 0203 822 855 0203 822 855 eh numbers free na baby a obenya biato aya na mpempi no mo a omutu no ton so mo pe biato omenya bi nto okọ PFA pharmacy a e Waterfall New Road e wholesale big wholesale okọ adodo bi a opa atu akoton bia no obenya biato ozone chemist so a ozone chemist so e wo Race Course Junction ho e wo DPRT kwame ntwi ho no ho so kwa dodo bi a opa bia no obenya bi Colinac Herbal e wo Ashtown okwa obenya bi atu aton Misty Herbal enso e wo mrum na ne Herbal wo mrum ho na akwa obenya bi na afi so okọ Dr. Mensa. Yes, Dr. Mensa, Freddie Men's Herbal. Okay. Honum, Freddie Men's Herbal. And I feel so rock pillar. And so I will Dr. Mensa. Okay. Also, qua, Kiwo, Qua, Ubinya Biato. Samdora and Co. And also qua, Nihuna, Mia, or qua Ubinya Biato. Mamma one cry, no, one cry. Ubinya B. Ewo Hallows Herbal. Repast Ventures. Little George. Tenatet, Huna, Binya Biato. Takwa for Enko was a bibi Drofi. Wa Watakwa was a Binya Biato. Wa Waka Swano, a Tribe of Judah and a Jucard Pharmacy ubenya biato Ghana ha ode herbal shop and a pharmacy biano okwa ubenya hasa mixture and a hasa capsules no enso ebiato ti da sene nyame adoma ebehia na ya san ne awcheche apomuden ho nkomo. All right. And a Haxa mixture and a Haxa capsules and what you want to do, Papa, and until a Yakopebi Nato, na numbers idea to Jano so, Mama Denia, na a frey yay. Yemfa a year diacan and so Nansana Medebeso sono, Hana Bebema, ma Yadu ABC, Yakopo the Enquache near Echna da, Yabesaya Bania Bedi a year of Breju Mediano, Yabedin Comonina, ya this year, a yesu huno, oh, Famua. Ba na fe ya bua tutu nkofo nsem no nso wonso wahwe ho ye sebe ya ade ato obi no wonso won konkoto saa sohwe kro no amu medi ede Ohemaa Benewaa enu nti echina da ye betwa ye dwumade so MCR omo aba dwuma ye pa nyakopo nhwa wo na fe to me nso tena konso no wachi emiemi ade manyen eti Facebook ahwefo yakramo na ahade ye nya ensign out every say Amansia Rural Bank PLC 112 crop 7 country so won aba dwuma savings account, current account. Services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure with Bomba Stores? Explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here. Your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure with Bomba Stores? Explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us.
For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Amiko iya ehun sem bebre afi kwado mo busam sem ay transaction o hoda Debbie enka chibra ka che offer say on download tap send so download tap send or send this come away e beba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwen tap send there wiase afa na ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so in the process maybe say o pro dey no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye che £5 and €5 and ye more Europe so America and Canada ye che $10 for free o send this cancel ye nto we tap send there no fee hey na je say o kan yo tap send papa no yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, as soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masonya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me wo fa send me ska. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwado mo busam sem ay transaction o hoda. Debbie enka chibra ka che offer say on download tap send so download tap send or send this come away e beba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send now okwen tap send there wiase afa na ba bia obia so wo Europe and America Canada so kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so in the process maybe say o promo code dey no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye che £5 and €5 and ye more Europe so America and Canada ye che $10 for free o send this cancel ye nto we tap send there no fee hey na je say o kan yo tap send papa no yeah Ojo what's on this channel okay any mama check them some fro Kaish as soon tap send party jack mama we are saying can you hey me daba ofa pacha mama fro you know what when you say masonya yeshiro nana not there se baby ameti ye to me and I me wo fa send me ska di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre afi kwado mo busam sem ay transaction o hoda Debbie enka chibra ka che offer say on download tap send so download tap